But your comfort man to Comfort man to pay and then Yankopon say. And I'll pay me then Yankopon say, oh, the bumbo to Nkwan, and I'll pay your dear mine. And I'll pay to me, wish you a happy birthday. Thank you. And then to you, may small girl, the Baba birthday, your friend of Chloe. And then I made him feel back what can home. I mean, there were not 3 years. Me dan Yankopon to be brave. I want near why ye. I'm a me so be brave. Me and me need that, and I mean that's one possess. The bar will bet to me anya, and then obey to me at 3 years. Yamaka say, Yamaka, me dan to be brave. Amen. Amen. Good morning. God, you're so good. Great to have you. God, you are kind. God, you are wonderful, my Lord. You are excellent. Yet I was it. Ye you are ye. Anope. Wamaye krenyam kwaji. Sewe I don't pronounce. Wamaye krenyam kwaji. Enti DJ Hitman down. Oh, sefe. I don't be wo Yesu. DJ, great to have you. I bless God for your life. Amen. Afi encheba na so yini pe nyina na etowom se empem titibu na woda so tiase na onyame e de afi bako aka wonfie ho a de mesre osoro ma won se onyankopon etie wonne e wo bresemu onyame etutu anamonsi yedie nkunibie mpeya ne nsiremu. Bible can Isaiah chapter 54 verse 17 or say akudi bera obotia wo enyina na tetreme biara abesore tia wo atemmu no ono nyankopon be bunufo or say we ni ewrade nko eja pade ne won trene a every asafo ewrade ta entire na mesre ma wo so onyankopon God should lift up his countenance on you onyame enya otisa abe empa so be beba oso na de mesre ne se quality ni na ye prepare young worship DJ Hitman birthday. Happy birthday. DJ. Great job. I want him now for birthday. You should 18th birthday. Your friend Mrs. Vivian Abena Esel or committee 7 and then honestly on the birthday. Into Abena Vivian or also Better Methodist Church committee number 8. Nico, your friend Alfred Esel. When you go in Vivian or Abra or didn't give up on a canny film. Right. Great to have me. That's Papa. Good morning. Hello, good morning. Me patch your friend saying. Me patch your friend Sandra. Me feature my freezer. Sandra, my meeting wanna pay. I'm very sure you're my happy birthday. Thank you. Naku kontra. No nya okasi pa. Won pempen so a odwa ba be di me dan na me ase. E de ma won kwane wa bravo. And that do me dan na me ase. So we hu me ne mabusia mobo. No de ende de nso atene. Man share to be any endi na so ama na adom ne na hu mo bro na so yeso a na asedan ko na me ne mabusia ya de be ma na nda no pe me dan na me ase de maya maame the six fresh la fosu mama odobroni me dan na me ase de ma ne nkwa ene na brabo one mo fra ni nyinara eduma ya fa wa DLFM me dan na me ase de ma mo nyina mo nkwa na ma brabo na silver lady obi bi oye eduma DLFM dan na me ase eduma Monkwa and my bravo. And yes, if we say DLFM, oh, we are chef and then I don't ask the Mayina, Yankwa and your bravo. Rapa, I'm not one in Yankopon and Cat wants to want to pay. Good morning. Good morning, Hitman. Dexon Bada Kukwa Kujeji, Achima do Krano pay what pum to say. Mr. Adam Pabania, I'm on saying, Yamiadom Yasu Yahuya Papa. Nobody has it. And a place so but say, Yadam Mangani. Debi oya anwa de no nenso wa ye no sonko kora amadrogba mekanbi the danase the danase mawi aseman e na oman Ghana enkankan ka oman pehene na aboyafo no the danase mamya me mam sisi adwatun abia eburi no wo fa na oda etia serebo eburi ene ma ade nyina oman hene adontehene na otonobo jankwasi eburi ene DLFM pofar by na adwuma ye fa Hitman sami bi wakan amen. Amen. May that say. Good morning. Hello, good morning. Me patch your friend saying. So me do the IG, very cool. You, I give my meeting wanna pay. And pay me die you was. Say and pay mama sorry me and who DJ Hitman. I don't know say
or the film Flacco Aka Ufio. Amen. Juma Dimaya or Ghana. Let me stop. Putua de Bia or Maya, the two Putua, a full Yamaba at the boy of the bra. Let me shout. You. Amen. May I say. Good morning. Good morning, Hitman. Kofi man up here promote saying. I'm here to more rock now, but you're also. Yamia do mention me who your papa. You know what they are coupons. Whatever I'm into you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. DJ Hitman, you know what they are coupons. So they in feedback account you. Anything none any say send about the young couple in feedback account you are. Yes, so about the young coupons and that day when you feel a manner on my online and pin border. Yeah, a sign of quencher a petu na yare beer or tampona bon some nasha on beer and that day so about the young coupons on pengu normal quamunda or dear and what ding. Yeah, you kind of thing. And when you should be a already, also on fan show in no, on our body and coupon and your mom. Now, on mind that day, we fear any insurer. No more, if you be winning an insurer, no will boost your insurer. I don't mean Amen. May I say. Good morning. Good morning, Brother. Me pacho your fro saying. Me pacho Okucheni. Okocha. Right. Aska Center. Okocha maminti wana pay. Yo, Brother, and then the many edgy amount. It's say, and yet the penny in Yanasa. Then you made the Akabako, Akawaso one day. Nami Ginawe free, so I'm happy birthday. As a Pihua, Anthony in show, onto 2 and no more NCU. And now they are so a Kakawa free, near be or how dear Sanya man near dear, Nami Pingumau, no more who buying. Onto 2 and no more see, almost 100 over years. What ding a womb, that BBR. What to me at the Asda so aman. They also support at the Asda man. Nadunti. Amen. Amen. May that see coach say what to me afraid. I'll pay. Good morning. Asante Zongo. Papa. And I pay what to saying. Also so here to Fiwa. Nadaruma. Babeka ready sare honde. I'll pray. Yeah, then you say. Yeah, because of Fiwa on tell him. Oh, what I'm ready. On to condemn. I'm on the yes from Kwa. What about Ghana my Ghana my 2 pound. As a blow no more, daddy day na. And not quite Juada. May you remember mammy nana no. You high case say. As a blow daddy than in you. Am I am any better than any water. Any problems on your body? I say we are sick. That's your any day. In your name, okay, home. It's a matter of now me actually party and rest is said. All you had a buff or more about as this one. Yet the good fire from Niama. Please say, Yami, so no. Answer no. If you want to put in another, then you got. Oh, that's a ye. Please say, Yami, so no. Answer no. Yes, when you're Amen. Amen. Asante Zongo. Good morning. Good morning, Daddy. My comfort and I pay what to say. Daddy, happy birthday to you. Thank you so much. Papa, we could tell you better was it. A friend, you my eye. You want to any more. I no pay me that say. And mammy, baby, and one. Because my bishop near Ode. It was Jubilee International Church. Because I say, hey, Pastor, me then I say, man, no one. Because say no, yes, we shall. But that's mom with the dear. And the mom was stadium home. Yami come on, no mom by our yes to him. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. What too bad? 059340 6565 0534 050 199. Good morning. Good morning, Major. Me patro me who your papa your friend saying. Linda Maminti wanna pay.
Hello, Linda. There be. Mario, Michael, you're for. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Me pacho your friend saying. Your friend me bema yao. Kasa free infa. Me denya me kasa free Madina Zongo Baptist School na chiho. Oh, bema yao ma minti wana pay. Me denya me asma. Oh, nkwani asu bi o de ama no de afi ba kwa ka won fie ho. Bi nyina e bom pese na ngopom wo na wadom bi o de adom obi ano. Enye kase ne mpi oni pa nyina ni so ma man san nyina anya be. Hu de nyame aya ma. Me denya me asese wadon kwa achew. Amen. Amen. Bema yao me da say. Good morning. Good morning. That's all. Me pacho your friend saying. You, Mammy, to you, Linda. Thank you. Thank you so much. Another person, young upon the uncle. I say, no, young upon the higher. Can say, Amen. Good morning. Morning, DJ Hitman. Piano, and I'll pay what Pomo to say. Maybe I'm here. Happy birthday to you. Thank you, Piano. You be the help. I know that. I thank God for life of sister and mama. Market. And I'm in boss. Gamshi shoe. Ever time in Mika. And I'm brother back where you're actually over Obed. Ever time in Mika. Amen. Amen. Yeah, that's the piano set one so. What to me, a friend up 059340 6565 0534 050 199. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Dora Yeji and a pay what Pomo to say. When your papa, me did so here. Yamia domain me who your papa. Oh, it's my happy birthday. Thank you so much, Dora. Men share among one thing, the Dawa Kumasu. I did there a bonfire from the Anunia coupon on your mouth. Amen. And let the idea about one can with you. I mean, you can see on board no band. No, on you, Fred Domuquado. It's my name, dedicated to my sister, the mouth. I'm sure that. Bye bye, me that's Dora said one so. What to me, a friend pay. Good morning. Hitman, good happy birthday to you. Thank you, me pacho your first say. I only be me Baba birthday. Christabel who's to me kase fi ebuye very joyous. Okay. Ya bi sure all me Baba ring na no ya mo kase. O to mu kwandam. Ya me ti na ni mu kire mo yesudim. Amen. Amen. Me that's papa say one so what to me, a friend pay 059340 6565 0534 050 199. Good morning. Good morning. Me pacho your first say. Me pacho nyame ando me hu ye papa. Me pacho from Henrietta. Henrietta mamiti wanna pay. It's very sweet, mama. Me friend wish you happy birthday. Thank you so much. Yakupon shira. Onye okasiye. Jeda wakuma sudia. No yakupon enye ni namba. Amen. Amen. Henrietta me da se won so wa frɛ na wa da nyankopon ase 059340 6565 0534 050 199. We are streaming live on Facebook oba na won so wa join the feed no na wa share link no mo foforo bi so atumi ahwebi ene anapa. Good morning. Good morning, dear. Auntie Maggie. Yeah. Now wish you birthday no. Awo me. Na me enya okese. Thank you. Oman fi adom mo nkwadom. Awurade nya osabe. Amen. Die esi asubonten ho a wa haban po da biarada. Ne wo ye de boa wo man. Awurade nto nkwanam. Oma anyincha ahode wom. Oma ayokoduro. Awurade me wanim kwan no nso wachi kwan. Awurade ma watamfo nhwe ase wo wanim. E wo ne ba Yesu din. Na wodi wo birthday. Awurade onye okese. Awurade enhira one wabusua nyana. Kwamra medo. Nyame nhira wate. Mama me so medo papa. Ate. Amen. Pagimpa. Any adwin fine fanante. Amen. Nyame be your sabe. Amen. Bye. Bye Auntie Maggie. Me so medo papa. Good morning. Wasti when to be in so walk up 0593406565 0534 050 39 minutes after 6 a.m. here, and this is your breakfast show. And it as well a homobi and I pay your den yankupasi. Would you ready so? Good morning. Maybe your first saying. Maybe what are my true free radio no hona mental kind of pay. Mammy to wanna pay. And maybe I feel about happy birthday. Thank you so much.
among me, see, I don't move quite don't. If there was first one to me, the one who do on so winter. I did be our bomb party, and though they are theatre Washington on family. I did be our society on family, and I paid them there, there's a nominal medicine. Say, they don't more, no more, and that's what you the radiation, and Mamma Bussian, the radiation might be a police association. The radiation, I didn't say. Amen. Yeah, that's it. Yeah, fat me, you know, and I'll pay you faster that. Young face 059340 6565 0534 05019 and I'll pay you then Yanko say what do my boy and I feel that so yet in Quim and I'll pay. Good morning. Fine morning, Hitman. Me patch your friend say. The family, Mama, birthday guy. Yanko on Shirao. Amen. No, here. Amen. Because it's over here, pa. Amen. Yanko on Shirao. Amen. And I'm a poor woman, Yanko for my brain. And I'll pay me that for Yakubansi. And we bush here. Oh, enemy Badora. Yeah, the way day. Yanko on Shirao. Amen. Amen. Area me that say. Good morning. What too bad. Yemfa very fine call and I'll pay Yemfa asida Yemfensi 0593 40 6565 0534 05019. I will streaming live on Facebook. Join you live. Facebook live on YouTube bar. Now once watch share link number for Frubin. So to me Johnny Jumedi. Good morning. Good morning. Happy birthday. Thank you so much, me patch your first saying. Oh, your friend me auntie for share make us feel quite mampo. And now the men are not the birthday. Men are not by 5 years. Happy birthday. Men are not Sakumono. Thank you. Happy birthday. God bless. Thank you so much. Amen. May that say. Good morning. What too bad? Yen to me and fa calls ni bi maha. And ye aseda ye de besi twedi ampon yankopon won't hear na seda wo de join you live on Facebook ba also betimi de comment ato ho na fe ya gebre akenkan ni nyina e de amao ene anopay this one says good morning bro Akwabna, thank you so much and we thank God for ushering us into another beautiful Monday morning. May his name be praised. Amen and amen. DJ Ghanaman edi free DLFM and next ene deba ene anopay ye from me Abena Fati bro Akwabna, thank you so much. We thank God for his mercies. And a glorious birthday to you. Have a great one. Enjoy your big day. God bless you. I've been a fatty messenger. What you about and an painter pay ha and ye asida ye dbc. Trade ampon won't ye asida na fi 1 year yakuma swadi na enfamaya. Everybody said, and no man they want to unite. Also, they not such a no. Everybody who can never to dance. Oh no, no side. And no man they want you to. No man they want you to unite. One moment.
asase adidina moma yenkutono everybody onyanga bosoro ne asase adidina moma yenkutono onyanga bosoro ne asase adidina moma yenkutono hale 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 hallelujah yesu dina ya mama yesu dina ya mama hallelujah yesu dina ya mama yesu dina ya mama After 6 a.m. here. And it's a beautiful Monday morning. And we thank God for the grace of being alive this morning. Tachamanda Bojemo Mojedi Mo Frusania. Kedian Podia Fiba Kwa Kamifie Hua. Amekasa Papa Meda was said. Menabusha Santina. DLFM morning show team Nina. Amekasa Papa Yada was said. Coming up next on the show, Abudia Munsama go Pramaso Sam. Ada Pesha Sheshe. So Lady Bessie, you need part to part. Ada pay. And some year one the part to part of pay. This is my Gadu Satanas Yada pay. Everybody,
And the sponsor never no pay. This Macado said, Man, busy and pay what I said. I would hear more Sam. She. When you're sending in to a part to Pana Faya Queenumza. Man Bismarck I do say akwa ba da pay I feel one fan some nyina and Bismarck I do say man busy I don't pay what bomb to say the birthday man Mr. Hitman Bibi aboko dia and it's a beautiful Monday morning yes and then that no aye that's wrong call and then beautiful double and answer triple beautiful Monday morning and a triple beautiful Monday morning and we are here to give the very best of breakfast to our listeners on radio now and I pay minimum sense some wo papa agudie mu nsem aye krado na mame mbusa ase wo fa nso ho te sei ofa ho ye esanse wo fa ho hia me papa ofa ho ye pa what your fanka ofa ho ye yes ofa sho ofa de say ogusu atoto atena ofa gusu a wototo atena gusu a wototo atena ese jese bibi bia nso didam na jese wo fa atoto atena na Ghana Black Stars when that's was a World Cup aye ko ne de hwebe anya hwekura ne semi final bi de ye beko yes ofa say go sa wash no you could play more World Cup. Canada, Mexico, America, US, no. You bet to me at the semi-final. Can't get to see goals from Wafa. Yeah. Wafa, are you going to score more? You will score more. You know what I'm saying? You're gonna score more. You're gonna score more. Yeah. You've scored before. You score more. You're gonna score more. Yeah. Don't cry my head. That one is beyond the scene. Okay. Great. No problem. Don't sell it out. Right? You understand what I'm saying? Good. Appreciate it. I think Wafa said he's going to score more. Don't tell anyone. My mom can't show be appreciate it. Mami za na pa agodi amon samu breni yankwai. Right, abusi no pa me mo achi mo kwa ba kwan so nkoso kramra dia 106 on na mega so emra so yera agodi amun sam papa pa nso be so mu dwumadi kase so we no e ade e kan sani da so mo bia dwumadi asusua what me godfather birthday man in Kano pa dia dwumadi na ye di wa fidi kase so nyina no me pa jo from anopa to anwume dedicate nyina enso so da ma me boss Mr. Hitman say en komodo do na ye di no eno nso en koma ka fi oba emra so besima kadu say man bi say me nsuma so magudem nsam no jade papa so me say onsan so atimi atodwumani so no pa udwane show no live on Facebook capital D capital 106 on 9 images audio reactions audio ni ade kan sempo no me patcho images audio nyina no wonsan so to so e ade kan se Facebook ne so na say bibi bia konke ahase a fly number D 1069 ko phone cross so amana ne come later nyina no jade guo na so onsan so atimi atodwumani so kan ketasi Lumba nzupano pami busa Lumba nzupasi jumadi ebe na udi ana sempo emfu amfuem suban ana yano webo mode na sa onsanso etimi aka Lumba nzupani bi oma dama yade ade kan sa gude mu nsam no enso asum na se bibi bia so etimi akonka hya a me patcho na otwewe ya ukopie mo England me patcho nim se nei ade kan se Emirates FA Cup ade kan se semi final no enso toja Saturday ana big game ni su toja Man City tetra ho enso che club France Southampton eboma kanime no mutimu ba kwa brantia your friends say final zis and also Azaz and on your first go man club your friends say Southampton no everybody can say 79 minutes and on Patrick Obaweno and sure Jeremy Doku and sure to take on the 82nd minute and Nico Aria can say Gonzalez and it's a second goal and sure Sosuma club friends say Man City and also Badia can say 87 minutes Timino Casano me Patrick Saturday kopiem and sure Emirates FA Cup ne dia club friends say Man City and switch for club first Southampton so e camion no mutimu back now Sunday big game ni sutoja Chelsea Traoche club your friend say Leeds United so no e bo ma kan ba comment me at Brantia your friend say Enzo Fernandez and now the only goal is was game ni mu me patcho 20 minutes and sa goal ni so etoja yare nkomodo do na so sumo dwede so na say bibi bia so etimi akonka na me no kase no say final I set ya de kan sempo no me patcho Man City and so ne club friend say Chelsea
Chelsea ana ekobo weni toja enso Wembley Stadium 16th May no so nkuma kefi obedi nyina no enso so mujumade sese bibi bia so atimi akwankana me no kase no me pacho club ye friend say Coventry City wam so atimi qualify nyankopon aduma next season 2027 wam so be pima ade kan sepo no me pacho English Premier League ade nkoma no dodo na so so mujumade sese won san so atimi atojumade sese bibi bia enso so atimi akwanka efi o yamfie ni nsu nkopiem enso ade kan se 5 major leagues across Europe na otwere ye matches audo pina toja no yamfa nsunsu sondodo na enso na se bibi bia enso ntimi kwanka me pacho enhyase enso from my friends Spain wey Spanish Premier La Liga Friday na games no so hyase club friends Real Betis no etre Phoenix Real Madrid no Edwin Dam so e ka bako ano bia so timi hye nyankwa no so results na wotwere toja enso ade kan Spanish Premier La Liga no yade nkomodo na so somo wo dwumade nza Saturday games audo pina toja me pacho Deportivo Alaves na fie echi club friends Mallorca ebo me kanime no mutimu bako na yete fetra fie enso ma Barca eto mo kobo me kanime no mantimi ate unim said the very last time FC Barca travel enso ko yete fe kromo no makofa victory way back 2019 enti no Barca team no enso timi ko ye adwuma na 2-0 ana mo share club friends yete fa me no kaso mantimi ate na Valencia so no ehye mienu ma Girona timu bako ana Atletico Club ade kan sem Madrid no echi Athletic Club Bao enso bo me Canada kan sem yansa ema mo timu mienu no so eye nkoma na sempo results na wetwe toja enso ade kan sempo no me patro Spanish Premier La Liga na Sunday games audo pina twaguya ukopima sena results no eno so tia rival Ghanaian club ye friends say races are guard game no me patro no so ende 3-3 na Real Viado etrefia hama echi etom kobo me kanime no mutimu bako ano Sassuolo so che club ye friends say Sevilla so no ebo me kanime no mutimu bako na Villarreal enso etrefia che Celta Vigo ebo me kan poli me no mutimu bako no so results na wotwe atwaguya enso Spanish Premier La Liga na so yade nkomodo na so sumo dwumade so na se onsan so atumi atodwumade so me no kasa die enti adono se 27th March na se preview wo be hwe na se image saudo na ona beguna se wo piepie ni na so ama na se bibi bia so atumi akwankan enti Spanish Premier La Liga no se ukopie mo table ne so a se na nkomanti Barca enso ready come no kasa die after week 30 no me pacho kita 85 points na Real Madrid etosumi no kita de kan sempo no me pacho 74 points na Villarreal etosumi ense kita 65 Atletico Madrid etosumi na kita 64 na club ye friends say Real Betis no etosumi mo kita 50 points na kopiem enso ase bibi biansa na se sia na yato so ama league na kwari am pacho clubs wo so betimi kopiem relegation no se na onkomate vare clear no enso Sevilla wo mo 18 position no kase no wo mo kita de kan 34 points after week 33 and Levante so no enso ade kan 90 position me no kaso kita 32 points na Real Viado and when kwasizibo team no wo mo ana twa to 28 points wo mo so di twa to no so nkoma krefi ade kan sempo no me patro Spanish Premier La Liga na so epa jede nkoma dodo na so somo dwumade enso yem free mo man me patro friend is Spain na fie nkopiem England na so ya me patro na no wi na sempo no na wotwe Friday games audo pinato jwa club offense Sunderland trafie Emma Nottingham Forest atomo akobo me kan poli enu mama ntimi ate na Saturday games audo pina enso twaguewe no enso ade kan se English Premier League no ena yade san command do na so somo dwumade enso club offense fuam so no echi Aston Villa shockingly ebo me kan ba ntimi ate Liverpool etrafio Anfield Crystal Palace ayo gomu de me kam yan so mutimu bako na West Ham United so no echi club offense Everton me no kasa mo show me kan mi no mutimu bako na Wolves so no etrafio Roma Tottenham Hotspur enso atom kobo me kan ba ntimi ate Arsenal trafie enso awade kan se Emirates Stadium echi Newcastle United so no ebo me kan ba ntimi ate mi no kasa no wu kopie me enso ade kan se no me patcho English Premier League ne sa asoye we no table ne say ana community Arsenal after week 34 my ready kan ekita 73 point Man City abo 33 matches so kita 70 point club ye friends Manchester United so no abo ade kan se 33 point ade kan se games wa musu kita 58 point na Liverpool you never walk alone about 34 points me no kaso kita 58 point na bibi bias sa na se sia na yato aso akone dia clubs am su kopiem relegation is na command Tottenham Hotspur at 18 position me no kaso 34 point na Burnley eto so 19 wanu su kita 20 point na Wolverhampton so no eto so
20th position wam so kita de kan 17 point no so eye nkoma aka fio ba de nyina no enso asumo dwumade so se bibi bia so atimi akwanka no enso nkoma dodo na fio pa ye de nyina so sumo dwumade so na yem fio man na me patro friends England na fi yem fio ni so kwachirem ewo man na friends Germany we no eye German Bundesliga games outdoor na wo twere no so twagu ya ena yem fa nkoma no me patro dodo na so sumo Osberg trafie enso de club ye friends Eintracht Frankfurt no akoti Obia enso timi bonyo ko eka ba ko a wom so atimi adase we no eye draw no so ende ewo sa dwumade de koma no dodo na so ma no FC Cologne etrafi ma Bayern for Leverkusen eto mo ko ba mekani mi no mo timu bako na handiam so ne trafie echi club France St Paul ebo mekani mi no ma timi ate ana Mainz 05 trafie ema Bayern mo ke to mo ekobo mekani poli enan a me patro mo timu nyansa first time na se we no eye Mainz 05 o ma se Bayern 3-0 second bas mu so ma de bayo mo me patro kanan ana mo chichire show club France Mainz 05 second half nim enam so bi ma Bayern enso atimi anya victory no enso ade nkoma no me patro dodo na so sumo dwede na Wolfsburg no ene club France Borussia Mönchengladbach game no ndi 0-0 ana we no enso Hamburger SV enso trafima we no eye Honfiam enso bomo ekani mi no motimu ba kwenti no so eye na otwere resource eno nso fi ade kan sempo no me patro German Bundesliga na so eba yedi nyina so sumo dwede na Sunday 2 games so toja we no eye Stuttgart and Werder Bremen game ni ndi 1-1 na Borussia Dortmund enso trafia signal iduna back eche Freiburg ebo mai kanin na o mantimi antintimi no kasa dia ukopie na so German Bundesliga table ne so assistant Bayern wa league ni dadada 1 week 31 or 82 points Bayern crowd ya the trophy no crampo no amomo dada ya Ghanaian champions dada na Borussia Dortmund tosumienu enso kita 67 point RB Leipzig etosumia nsa kita 62 na club ya France Stuttgart no etosu na kita 57 akopiem enso bottom 3 bibi biansa na se sia na ekoma wamsu betimi akopiem ade ya kan sempo no me patro relegation no se no mon comot club France St Paul no enso etosu ade kan 60 position one 26 point Wolfsburg etosu 17 me no kaso kita 25 ana handiam so no etosu 18 no kita 22 point koma we ana no su fi German Bundesliga na so epa yedi nyina so sumo dwumade so me no kasa madi komo enso acho sem patro we no Saturday Emirates FA Cup semi final no me patro first game no toja Man City enso she club France Southampton ebo me kani me no mutimu ba kwa na mso bi reporter me gada no pay ene so panina ye friend se Pep Guardiola no so wetimi amani players no 3 days suffer waso mo kwajo ma me big game na watwe amane club France Everton bebo no na se boys yo kwajo ma home ana sempo amon kwajo mo na se amon banse back stronger enso me face club France Everton no so eya nkoma akrefi obadi nyina no enso so mo dwumade se wonsan so atimi ato dwumade se na me no kasa die Kylian Mbappe lotin esa kan de ma Real Madrid team no reporter me gada ni sa brand no so apira obekai eno agya sempo na wata Friday big game toja enso ewa de kan sempo Real Madrid stadium no unim sa brand me patro second of Antian to so esa so picking not reporter mete and sa brand ontimi to so biem for the rest of the season no Kylian Mbappe lotin timi to so endi juma from Real Madrid team no na ni nyina no eye big news so ana sempo de kan say positive news enso de my friends France Kylian Mbappe lotin we betimi adwane le Blues of France World Cup beto dwanyankopo ya aduma June July ya ewo US Canada ni Mexico no wonu nso betimi agina konkode enso ma del de ma clamine France le Blues of France ano so eye nkoma akefi obedi nyina no enso asumu dwumade sese wonsan so atumi ato dwumade akradana ye France Javi Simon sesi akan enso de ma club France Tottenham Hotspur na watwewe ya wo game against Wolverhampton Wanderers no abranti enso kopra for the rest of the season abranti ontimi to so endi juma na me no kasa reporter me gada no pay sa abranti we World Cup dreams no eye over abranti France Javi Simons wontimi enko World Cup ni bi enti no so eye big blow pad mo minor je France Netherlands de komo no dodo na so sumo dwuma de sese bibi bia so atimi akoka na nyankopon ya doma e da ochina eye ninth of the champions enti ochina no big game no toja our Parc des Princes Paris Saint-Germain etrefie no ne club France Bayern Munich abo enti nyankopon ya doma da ochina 7 p.m. next year trans live commentary at the somo e wo fidi kese na bibi bia enso so atimi akoka na Wednesday
ɛhɔ ana say Arsenal the Gunners no travel akɔ Spain Monte so Riyadh Wanda Metropolitano no ne club friends Atletico Madrid enso e dia windam se no so ɛyɛ nkoma ekrefi obedi nyina no enso so nkoma de kadodo na wa manane nanso emenu kopa yi ene ɛyɛ special edition of Anidaso Obia dwumadie enti yebeti asifom na afei efisam nkoma no yɛde ni nyina ba kan ketes Lumba supanti yɛntinsi fom na afei efisam nkoma yɛmfa nso mo DL Power Sports. DL Power Sports. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. Right, ebusuanti egusuasi nkonya so kan ketesi Lumba super agudie mu nsɛmpa papa ana ɛsɛ yɛtimi akwama na yɛdo afandu no yɛde yɛfisa mu nkɔmɔ no ana ɛsom ntimaka kyerɛ odwane show no live on Facebook capital D capital 106.9 ɛno no deɛ opemu na nkasa si form Ziggy na boni green wasi anano chese wam adaje ni puso mo bia gaba ewa Anidaso Obia dwumade nti wo ba piam dia MCA ana technician ti omia ofa no wura na se osia eti Ziggy na gasa no hye boot nima image sa audio nti na hu se streaming wo se baba bia na Mr Hitman se ni phone kakra na happy birthday messages no so de daso nti yes enu bi na Ziggy wo be ma nyina Ziggy na de Ziggy si birthday no esinisi brutal Antiana a special edition pa ewo Anidaso Obia dwumade so sanse nei Godfather Mr Hitman and na wodi bed obe piem ade masa haircut no wadwa wasi from brutal and white ne so de and I say Godson menso me nam chen ase say menso miem ne me white yes Ziggy enso project team agi sinyina no Michael so coach anso ne masa obe piem dia ne white no wono so amia na de chese one join show na say won mesi ade pa enso dwumade kese so enti won we no ye be wie show ni nyina na face special edition no we no eye birthday vibes no ya de papa no so abasumi tianto so wo fa dusu no efisam no ya mfa ni nyina enso angua na se bibi bia so ntumi enkon company a friend say Yusuf Chipsa eye former player de makuma se Asante Kotoko wakodi nkomo wase na World Cup ayekone mpempi players dodo na unise na eye 26 man squad ana FIFA say Obia so enfamra World Cup na say na Yusuf Chipsa say na mpempi foreign players dodo na de omo Black Stars juma na say Black Stars team no bebre na so enya playing time enti na ehu be ya senka san not na sempo no sa sporter yetimi ekretima foreign players on ba betra de kan say bench a mu nya kwenya ensia kan former Blasters no anka sa sporting nya former local boys ne san say nei se ekoba ne sa yebetimi apeja local league yenti Yusuf Chiefs ankoma odie foreign players sitting on the bench. That for me personally, I think let's talk about some local players now. Look at this boy in Mediama, Salim Adams. For me, I believe this boy is capable of joining the Black Stars if given the opportunity. As you said earlier on, it's about giving opportunities. We need to give some of these boys the opportunity for them to prove themselves. But if we rule them out completely, we are not in a way helping ourselves and helping our local product. Foreign players sitting on the bench. That for me personally, I think let's talk about some local players now. Look at this boy in Mediama, Salim Adams. For me, I believe this boy is capable of joining the Black Stars if given the opportunity. As you said earlier on, it's about giving opportunities. We need to give some of these boys the opportunity for them to Yusuf Chipsa former player de makuma se Asante Kotoko no so especially dey kan say the displeasure e was san hye mpempi no foreign players nso timi ba Blasters akachia wo mo so etimi ekotra be na wotwe ye e wo Deal Power Sports jumadi nso no Mr Mohammed Alasa e ye panipa na ye mpempi no ana sempo na wotwe bia wo no so betra jumadi nso ana wodi nkoma akra wase nei ESCO members a omo Ghana ha dodo na enso ekade e kan se Blasters management committee no san komo Yusuf Chiefs edi sempo e wase nei sa sporter mpempi foreign players ne ba Blasters no betra bench no anke former local based players no Mr Mohammed Alasa say ESCO members dodo na eyema ehufo nko a omo ntimi nka hwe even cat na nkasa krompo no bananima obeka che yente Mr Mohammed Alasa nkomodie Ejinu ana mekaze me bofu ayi executive committee members including Ketokeku na kasa ana mekaze there are countries haven't got permission to say I'm here deliberate executive committee we are no aba okay 26 players in the bako select 20 players from Mwa but 6 no should be local Egypt do it the last time I music we call Egypt many arisa call those days even family now cap general secretary see they do it deliberately I am for as coach enti ubo say okay tell man 18 players about say wait me the players be account what and if I say 18 now we say omo here static players on by no for we na bruchere imagine say be a black no so one for local no don't say beba no e
ban club no ebi so be ba ukrom football na ebo no ya mo no say ebo no ko for adwuma the executive committee for no no omo me bufu because most of them no me just club reps keke na Moses Ama we that's a management committee member what ho wutimi kan kire o me say wo me de ma my brother what they all women ko that's a management committee and blasters amutie na me obi na obi me bisa question no Moses Ama o she mo jim bisa me say ma utim kan bisa me utim bisa me ubisa me kan mo a kire o kaji kan me bisa me ka kire no mo ko amu bisa ma say acts of me Muhammad Henti weye Muhammad Alasan je say Baba Alasan komodi ye na no ade kan say dear passport jumadi no so ye den komodo do na so so na opania ye friend say J Sapon enso eye coach one so wabono ma de by say Ghana had who can one of the best coaches wapani we e kan no so din koma kan say Ghana Premier League penifo enso din koma say nei local boys players no yam fado do na nko blasters so say Ghana Premier League time eye competitive eye first round after first round no second round dia troka wey etimi kohuni nua masa first round me ma o hye me second round ba bia me dane nye e wo so nso ma me hye yentie coach J Sapon. I've always been telling people that the Ghanaian league is placed only in the first round. Second round is anything that goes by. First round, you can see the beauty of Ghana football. When it goes to the second round, when people push the strings, oh, you are my friend, I came to you, I scored 3-0. Now I'm battling education, let me beat you. Then you beat them. It doesn't go well in the second round. I've been the system for now. If you don't ask me this, if you don't come and tell me, it happens. I don't know why it's happening now because I'm no more with them, but it has happened before. What happens is that, okay, you have come to see me for me to play soft. So you pay the losing bonus to my players. So when they lose, because they could have beaten you, take winning bonus. I've always been telling people that the Ghanaian league is placed only in the first round. Second round is anything that goes. Wey ko J Sapon koma no so adi adini no enso asumiti masa Ghana Premier League ni dia o kam ya say ona se nkoma odi no kam ya say second round dia say fixed matches nko a say wo hye me ma o hye me first round second round ba bia me da no enya nti ube mama nsuma so na say bibi bia konka no so ko J Sapon koma wa kodi ano pedi nyina no enso asumina me no kasa dia Asante Gold 04 Wama qualify next season yebehu am our Ghana Premier League. Now football is back again. Our Boasna over the weekend after some secure qualification no. Yanko zigi emfa video no to say yan hwe senia Asante Gold 04 jubilating qualification no. Henti wey ene dia Asante Gold 04 team no jubilation as no so toja after say omo secure qualification next season wam so ebe piema dia kan sempo no me patro Ghana Premier League nti osigi dia na dia masa me se adwuma osigi bofia dia na say watermark o say dio say emfoni no say manim da so kakra na videos awdo otwagu akire nti osigi na esi form sa no pa me se wan join show no live on Facebook a wo hwira dia osigi wono angasa boni green beti abetra MCR juma dia wodi no na wose ono Mr. Hitman mde ope enti si yebetu champagne yebetwa keku no emfo no chese ade kan se cake die ade kan se ponche die anka cake fa no ba ono die ope ni se team fifre ano se bibia ho team fifre no so osigi enkoma no pa wadi ade nyina no enso asuma na yantu aso emfa koma no dodo no so suma pania ye friend se Abdul Karim Zito Kabote enso so head coach Adima Asante Gold 04 one na the team no enso qualify after say nay one secure qualification no one so ede ankoma aka say ana sum yan enti yanto aso ye de nkoma no dodo na enso so ebema na say anti Abdul Karim Zito nkoma wadi no ana say ye pene say ye pia tumiti yenti nkoma Abdul Karim Zito Kabote enso ade tuja was for Inan in Pemfona, Omina, Obia, and at the end of the day, this three makes it as a so we tell God. Was for Inan in Pemfona, Omina, Obia, and at the end of the day, this three makes it as a so we tell God. Heti Abdul Karim Zito Kabote head coach Edema Asante Gold 04 na de
One so de na no di same to Jordan penifo ase owie no wada otwede ampo Nyankopon basa yi adoma sirifin so ase nei Ashanti Godo for asa qualifier next season ye be hu se oboase enso ebe start a host Ghana Premier League no so enkoma efi obadi nyina no enso esume na special edition ewo show ne so command den kadodo no na wana so emene ko enti ya sorry so no Nyankopon ya adoma next year enya no ntie se under 20 AFCON no Ghana ana host we no your penny and friends Mr. Edwin Ketokaku where president and so demand the Ghana Football Association and what is Sankumu Abaman Tintino on this note na say yebe good dem nsem abo nyina no yedi ebesia Mr. Hitman Godfather what na say and adwuma dien die masa eja wom bruta wo behwe AC so 16 degrees Celsius na mfifre te boys ofia masa me say and open no say one join show na now hura de a special edition e wo dwumadien na ye kono before say the be sha sekura no Mr. Hitman Godfather mindi kan to me birthday nyum kransa na me ma so na fe ye do edition na sempo no celebration so azigi mu nyina so abeto am de assistance here man be say me prapra kwan man sakura na newspaper review no enso abeto aso ti Mr. Hitman Nyankopon twedi ampo Nyankopon onhiraw onto nkwana makoma pa ene odo a wode ma afoforo Nyankopon ontina nim kire senia onam Joseph so ema ni nuanom ensa koma no ye hye Nyankopon se o ma onya han wo abusuam wo ma de o ma enhira nko na yesre mom enti Mr. Hitman enti zigin so boy juma pop ene de ye ene de ka ya de ofia ye oka se ka ya de ofia ha na peso chese zigi na se enye usual we nya komo enye regular yes enye wo na se no wo enye regular o we no patutu to so re question brain atade entadu o se na afiafe no se be try MC ara o fa no normal de bi enye normal eti mamentu me be de nyum na to ne yankoi happy open say mrofu we ana say local one we the local happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hip 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 hip. Hooray! Ntiana dia show ni nyina ya odia. Besma kadu sana pebe das papa pa odia gudie mo nsema go prama so nsema be atiefo a wotie DL 106.9 18 minutes after 7 a.m. here.
Minutes after 7 a.m. here, and it's still your breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia coming up next on the show. All the top stories, major stories making headlines on the national dailies. Joining you live on Facebook, live on YouTube. Can't get to Lumba in Super. Natural mineral water. And you do Wakatamu Boswana, you're the blow up. And I'm a member of Wakania. Come on, papa. Joining you live on Facebook, live on YouTube. It's time for the newspaper review segments on the breakfast show. And I feel me mind shraba kwajo samibi akwaba na fia pay. Ko wakata mo boss one from the dirty for DL 106.9. Kwajo, good morning. Yeah, good morning, Brakobra. Na anope wapum ete saying. Twediampo Nyankopon basaya domadama me hoye. Ede Nyankopon ase. Ana mi sure anope bi ase ya na mani age papa apa. And yenim see wa hanom. See ya ba be som wo my Ghana. Titu wona wo tie DL. Metiefo. Yeah. And anope wo Anidaso Wɔhɔ bi adwumadi so. And it's a beautiful Monday morning. Yeah. And eda no e das ronko. Na kodwa anope tiefo na fi yentinsin kunwonim. Brakobra no pay yamfa na se ma bese ya dom. Twediampo Nyankopon the senior man himself. Ewo ehumobro ne hweso pa wode ahwe yen. Yekoda sa ewufuo yeso de na basa kese no ekura yimu. Ghana for beka ya na wetwe wie dodo na akwayi ase ekobo nsa ekusie wo madofo ne ade a nanso ye no no yehu de ye ya echenso a enti Nyankopon ko so ama ne nsam eyiduru ewo yenso. Yɛmfumu si wonyina echi oni Nyankopon akwaso awowa ya no pai na ode yankwa ache ne a yɛkasa aseda entontom ene na sie mu duru ene enko emasinia man himself Twediampo Nyankopon yɛnsan so nche na tiefo mu tie yen frɛ chichire ene benche yɛkasa Nyankopon anye wo munyina ekesiem DJ Ghana man wa biatum ewo Butchery Station DLFM Nes anopai yɛchia no ye maame antemagi ewo kanhyi ne potem yɛchia no afia dɔfo ne mpenifo na titwe ho amuti anopai Nyankopon ye wo munyina ekesiem taxi drivers yɛchia wo nom trotro drivers nyaminhira wo sanso na express fo Nyankopon ye munyina ekesiem na afi VVIP fo nyina da anopai de yɛka ne sɛ monfa kwantufo no nkomre fiasum dwede be musu na sɛ Nyankopon entwam mamo sanso na ma mutie free information centers ahodo Nyankopon nye munyina ekesiem no pay wa wutie free pap nam etre ufie honom ana efe nso ebia wo shop mu na wutie Nyankopon hyira munyina na no pay onti nanim emfa nkyere munyina right kwadwo me da se papa ana ba menim sansam ne doso and nkrata no abawa bedwa yeah sure and ana pay bepese nkrata ba bedwa no bemetiefo ate de ekoso wo deal 106.9 and shaba kwadwo same bia ye krado nkrata ni nyina join you live on Facebook DLFMonline.com so ko DLFMonline.com and some ni nyina wo ho
live on Facebook, live on YouTube. Inshallah, could you some media pay? We bring you Ghana for you, Enquires. Gako bransa mekono anopay Yankopon shaw na onyo kese. Afi ba kon dia kan fe ho. Minim say bre na ye de be celebration anga se nuye. But menya tena sinko ade ye de Yankopon. What tena si dia no asifom. Yeah, kwasemti. Ye de Yankopon ase ema wokra. And ye mpa boni say ono a odu efiri fitiase no. Odu bekwa wie ye pa. Amen. Amen. Anopay so papa nso asifom pa. Oh, say na so won de yakoso. No kwaseme wo mni se wo. You see asemi oho aneka no je wo fa na meto wo asia kan no kro ho agituo nya no kre asemi oho no ma sa nete eni konfo no betena no aya wo kire wo na chiwade no kre eni nipa bia ye wasase we suo no woni mi se sebe aboa adwe onfa kwadum fa ni agro to pese aboa adwe na ni je ho a monkey so pese na ni je ho onfa banana anya de bi ti so pese na ni eje ho abo ho moden se Debia da no wona makwadu ebi won ho e won ho a ekire din I see izigi nipa ba ko a I am telling you ye kan nipa a wo ye adwuma o DLFM ba ko a o ye adwuma den pa oka ho na mom de kura ne se adwuma wo ye bia no ene na kan de nenam no kre ntututu ne ma ye na akade na eto na kwam ope se wonya the best from DJs gibia si for man asa. That is key in maybe a mawono. And you will say, who say we need the best from DJs Gibia. Na oko extra mile mawa. Si for man wasa. Bibia ni hobio. And you was a monkey no. Oni kwadu nenam. Oni kwadu nenam. And you pese wono no fa nyonko na de bia obenwa. Tembi amane kwadu. Mane odi pe kwadu ni kita wonsem. Ase moti abanso yanyi nkonwa nkyere no. I'm telling you, what is it de me na na mache na me hu se de wote. Enti ne wunya toto niam yi a openi. Bibia ni ho a ordinance onfa ni concurrency fun obi besi ama aha ni nyina no ni secret na me bia ma wo zeki secret no no enti anopay mane nyanwa me se ndra me nsi fo ma no but e free na ba no ma ni je pa se me ya streaming ni nyina ndra ono ani si fo mu ade ade enti ni nyina ye fine enti ye kase ya me nhira no e wa akoma pa wanya a wo de bu adwuma ya me nhira no pa na hesa no pay as at 4 am no watena se se me bedu ya na me hu so de me kase o kwa kwadware aba hu se wo fa me bedu 5 Emba na Bismarck abon white etifia dada aha o se sam JBC form ni ande enti no no wa ye word enti me duwa na zige kire me se no okwadwale aba because ene dwumadie no emu be des na no manam enti ono abetene kwamwam na wadandan ne ma se kodo a ye kɔ no faleni o de kodo no to no bo ase afo faleni zigibi kwadwo wubre ne ye kɔ Ghana fire crowd wuti wa biti wa da fire kwadwo Welcome brother Pebe da se ene akwanya na yenti na tifo mu kire fra chichi ne benche ene kase yankopɔn onye omunyina kese pa anopay kwa krata hodo no ne nyina aba montene na bebe yedure no ye ba beto ye mbo ase etutu ne asere ne abasa na wahude yekoso ewo manganim titirum yenku wa krata hodo ensema hodo a ode aba beto dwa na anopay no yenhye kwa krata mboso na se na yede no ayese kutu se pipam enyam die ni bikura na yahye ase ede free okunini daily graphic wa krata no daily graphic wa krata no ede amanebo ede aba na asema so park wakata ande bai na ne se meka sei aso ahwe o man Ghana yakwa yeso voluntary commission penifo kirem se wo mo de adesere e de ato o man Ghana penifo anim se wanum ebehia tumi eso pa no matumi e de gina mo na so abo yakwa ye ho ban efise na nsen nema bi ekokoso no etu ba bi a ha adwen pa utumu hu se yakwa ye da ho no ma yakura so emfie pi ntamuni na nipa kuma bi wonu madi ami omankasa adifuru pe ene wo munkuto afuru ene mabusua no mompona fo nti no na wonom esei omaga na kwae de senti won besere o mayimu mpanimfo so mo mutumi emu otu eno ne beye se kutu se bam na motumi agina o mona so aboye akwae ho benfise na nsen de yekoso no emu onwino ano pe ku akratai ede ho amanepo ede aba na sansana immigration 6 private sector support etimika say katafeta so dumiensa ewo daily graphic wakatenim ebo amane say nyase mukuma kra kana mampeni beremo oboada John Dramani Mahamani foni da hanom NF so Reverend Stephen Wingam ono so foni da hanom yenyina yenim kreji sofu penipa na okiremu a ya besere immigration service no wonum behia se ankura adwumaku bi beta wo machi
na yegya ni nyina to oman Ghana aban kuto so a emfa edum pempen so a enya aban dwuma kuto ena betima ye bibia ne sente no sɛ de ho ba mo nsɛm titiriw ɛfa yɛn ahye so ho ba mo nsɛm bɛkɔ nkan no ebradu sɛ ɔmampani ene Ghana ban hyehyɛ bɛkɔ bankuro mu na wɔnom etimi ene yankwankora wɔn soso enim ho ba mo nsɛm mu enimdeɛ paa ne nte no wɔn bɛka bom na wɔnom aboa sɛ bɛyɛ yɛahye so ho ba mbɔ no ebetimi akɔ nkan ɛde ama ɔmɛya no pɛi kuwa krata ne fa ɛtɔ so dumiɛnsa ɛwɔ daily graphic ɛna ɔde nsɛm yi ɛde aba abɛto dwa na ana no ememi nda ni fia dai enya semikuma asante mantemu ene opemso pia asante hene otumfo a ose tutu otoso emienu enya semikuma na dapona kesia ohuri ejina sie ne esimpie susu aye sa asante manwura a obedi asante man akonwa so hene popo de ma asante man a o man Ghana nyinada yenya no so mfaso no na yemfinhia no pode aduonu enson enya semikuma kram ena otumfo ehye fa kese wa santimu amu a ene ahemfo twetwewuro wo ma omo wo man Ganam ekopia ase ahemfo mo wa mahudo bi so ebepie mu ene amampanifo ahodo ba santimu amu a ewo otumfo akache ewo menhia na nya sem kuma kra ene o man Ganam o mampani yanka setenam o man Ghana posi sahene eginam bi yem papa Christian tete yehono eginam Oman Ghana so ya kese ba no difo nyina kopie mu a na nya sem kuma na wanyim na kyerem sɛ asante hene otumfo ose tutu a otoso mienu nana sɛ kutu sɛ bam o sefata enya mudie ni bikura twide amponyankopɔn besa ya dom ama wasom asante man emfinhia ne pode edionunson intensi we intensi kura enti opemso nyame nhira opi ade a wayei twide amponyankopɔn ko nhira so na wanhyira wa yente ase wo munyina kɔ bɔ ni tidom ma opemso ehye afa kama wasantima mu a na nya semikuma kura no pay ko akrata no ede ho sensem ede ababa tu dwanta mu gyem sɛ sante hene always broad Ghana now campaign intimika sɛ sante hene gyerem sɛ obesre Ghana oman no ho eye ne ayede o enya manyoko anase bidia MPP beto Ghana NDC beto Ghana CPP beto Ghana Ghana Freedom Party beto Ghana PNC beto Ghana enti yapesa Ghana man ye ya yenyi amanyoko a yede ye ho ahyem bebrenti no ama yeni afuru a yenya tema no woto ema Ghana no entu baabi na afiri na ekọ Ghana ne yi emfa wona amanyoko tuntum kokko bi a wo mu fansa wusi wo na ka kire wo ho se wo ye Ghana ni be mapa ni senti ade bi da eto chema ekọ baabi a emwo ma Ghana nkọ na nimu no yenyina da yankuntia na yemwo na Ghana no yenye ne yie ne ya yentwen da achi bi ena ne mre no yenya Ghana yie sesei ne yenyina ye honto ne yenya amanfo so ekurom atuatena na bebo ma Ghana so bebia epese yekuduro no yetimi akọ asante ne kirem se yenyina yanka bom ba akọ se bo ba akọ mu ade a Ghana ye pei enya de betumi eduru nti yanka mom na oma no yenye ne yie ne yenyina da ye ho ento yen eno yen sema hodo a daily graphic wakrata no odemu amandebo ebetu dwa anopei yakọ yanim na yempie mu ewo daily guide ko akrata no anopei odensem ni bi abapam odibia papa na wo kirem a me wafase ni ama koi yegyina yenim papai o my Ghana wuka o ma omudi sika ahye enyum mu pa mo fa de hye adwuma papai ka ho bi pa ka ho bi pa Richard ni ama koi ono RNAQ openi pa boni din pa nyase bi kuma no kirem se ansa na oba be ware no na ni sika sem ejire na so pemme chese na sika wo no enye obi a na okwela la sulala bia o no I was financially stable before marriage enti no eka so be ware no no waboa no ho asie no wo sika dada ansa obe wade onpeso obe wade bia na ekire na den na me ba bra bom ena na waye enti no onye dabi sansem na ya na onpeso obetibie ena maye uhu na ona tena kakran ena nyamia na nka da sumina so ena me ma gina wona so gina ye afido mfa menye foko dabi ompene sa into no nkwasa boa no ho gina na so se bema mu a ansa na wokwa akwa wode into no ema no mutumi mmɔ no so ami twa kra wusuro kra wone hwan dabi da ono kra wo sei se de ye kɔ no ware ba akokra mu ano
Debi ba komwa no because owoni sika ede na wo pa wontumi nye ende ono wo pema na omo wachinyam animunyam ne nufu kama ne tosu gina so enya mudie ni bia se kutu se bam into one de wa Canada wo ye bema na person wade a bomode se osika se mbegina na naso aso awade ente sa awade ne wunti modeda wose wo ye yanso awade na awade na firi wahu se ye sana odemu wode dade Lumba nwom no odemu wode ne mom se wo ye obi a wonche da osika se mnya na naso na kwa wade amasa oba na ne pabia ne ho abenya eho na wo ye aduane na Kofi papa me de sika kitchen ho bo no esoro ne ti na esoro de wo down wahu sika sem nye enti osrew wonim se sika sem nya enforso ho ware tena ba bi di sija ya menye wadom no hira wa wade ene obenya oba ne mu ne pa e de se DJs gibi opese onya de pa firi ne mu sifom wisifom a kire den ene so oba na wo control na yeye oh na mo ka pressure ho wase una be kire de onye jumo be du da mu okura nya bi ni enti niama kwe me wo fa se Richard ene wasifom no so we and okay say no crew that is the reality on grounds we see kasem nya ha ho asa bra bebre no nya bi ni say e man na kasa nche da no e man no approximately we 90% abeye 1 ena edo omo ma kare nyina ya de pasha de pam ensure ho onu wawie that is the reality on grounds in the pesika gu o se bema na fatu tifie ukura wo sika wa ni je se o ye bema ba hwe oba na kan oba no so ani age kofo bi ba ye ne basasa emwa tien wano no ba wo fa de me pam mo betime nka me so mesi form anazigi nya sa aha aya monte mase ena niyama ko ya beka no nokura no wa beka kire mo no wate ase ko wale na se niyama mfa na oba no ho ma ne tete a ya o ya pa yankuya ni mu kura na nsam ne de temu se premier ya we mu no temu pa na meka say oh my god na nsam de dodo na ekoso na Akim Ebuakwa declares etwere se hene eye persona non grata nyasem kuma nyasem kuma kura na yene ya papa ya de nyina ocheman wura amwatia ofulpeni mfoni da hanam na echirim se yemfanto etwere so hene enim se waye eniemo ho sem aya soden ema na hane pa de senti sese no so no apese odi ne ho so de ya onko kire ne kuro no onko kire ne ma ne wontenem so ochimem se tena matena fenhia beye ohani aduonum ntem bibia ya kama esisie bia nim na sore preko pe uti atua e de atia ochiman debida ochiman enye nana matena nkonwa mo ya meresa wo te ho nti be ma mabubuo anase o mbesei debida ensesa hwe into aya soden pa sana tie de omososo omapande no e de fi ochimam omampa soden ni suatere bia so to bo san ba na chi no be pacha wa mbe consider no na mom sese yi de so wate ne ho a mo so wate ase ama no omuni ne hweye na mom no mapande no anything related to achem onfa ne ho nyi ne ho firim no so ni ne ho so no no wanchechire ne kuro no wontenem intane ya bufu aba nyasem kuma woni message oche hene nso ye obi a wonkasa kra onpe kasa into osi form sana na ne ma bi hana pa ti oche hene ena no pay yana no mo friends putipru nhyiamudie na ye putipru emergency meeting na nyasem kuma kra agwasi form simple sana wadwa kra inti etwere so hene ho na ma mi firi etwere so ho na makaka mbaka ma me mesra be ya sanko wunti na woni penifo nkambum na so adwebro mra na sansa na Christian Divine Church calls for peace enti Christian Divine Church asafo ne kirem se asomdwe ne yihia o my Ghana ye be hia asomdwe pa apostle edu o kirema ye be hia asomdwe pa enti Ghana ma nyina yenkambum baako na baabi asomdwe wo no nkunumdie ede hene enti obesere yenkambum baako na ne mapa enkoso emfama o my Ghana. Samson and NAST secures 400 million get fund contract for teaching hospital. It make say there Kwame Nkrumah University of Science and Technology make say contract up 400 million Ghana cedis. Get fund contract o munsa ko mbebo pa na teaching hospital akọ eho na jabibia tumi akọ nkan kata feta so miensa wo daily guide ko akra tenanim na odi amane boyi eba ebetu dwa yakoya ni mwe ne yempie mum the Observer Times and pay what to observe be and the times aka ho no de bia ba asema supeni oswafo no na wo hwe my Ghana
nya ho ne nsensem so metre Minister for Energy and Green Transition oniminyafo John Abdullahi Jinapo ne foni da hanom na wekire ma power shake up Energy Minister orders Greco CEO to step aside reshuffles ECG Ashanti leadership Antimika said nansan Omanga na nyinam kane ho sensem no obakata fata so miensa ewodi observer times ni mu a Obama ne say yen nyinam kane ho sensem no akwaje insrepini peteku o manyim yen said da huniti hunenan wo ho no ma kafre kadwo sa asese be ka nam futuro kwanso no enya kura ena wo fampo ana no viade bepem zemna me no kasei me nan kane amutew de bia me dasu me hu fifre enya asemwa na onumenyafo kirem say enipa bi modern bono nhade ankonkanti animani mun Greco omusi yiwo won ne sa so watu ni se banche ana anu na akosomo wam staff station ke siente se boama gana nyinam kane yakọ ejana na so na jedam sew ni nyina dahye eja pade ni nyina akọ o tirema ye nipa bi negligence enipa bi super ahoba monsema yeso mtotomantoto supervision na nkoye okane na nkonkan ena ma ha we nyina ba wodi ka tabadwaku mo hwehwe mu de nanso se de akro no wa ho ne se banche ontena se na hwehwe mapa nkoso te se ne de wotu ne se banche se na sante mantam so yisidi ehonom kese offices no wa ho bi in perform the dead no wotima dodo na modern morning shada nkonkan kra ente no se be bebo na nyinam kan agya na so sante mantam ni potem ti no wotututu binom na de foforo aba ebe hye adwuma no mu kena aboa na bibia konkan eno ye di observer times ana no pay ode nsemi abatudwa na sanso na Ghana Gas to install third compressor to boost output timika said enya asemda abanie Ghana Gas yenim se jamframa ya de o my Ghana di akotene ye pa ewo ya fiafiem ene ya ho ne nsensemu enyinam kane ya ho de nyina no edu ba bia jamframa eka ho ne boa me yense ka biem enti mpemfo kirim se nchepa gwakwam ene ma hodo beboa na jamframa gas etumeja na so na bibia konkan de ama ya pom den ya fiafiem dwumadi ahodo na afi nso ye nwumam ene enyinam kane ya nsensem no wonom third compressor mo de ba bebo dwumaden na bibia konkan de ama oman Ghana no se yensem mu oda no pay the observer times de ba betu dwa na obakwa akata no anafo ha no mo se free zone CEO ehun sensem ya galamse comment ya nan na betu dwa se me wo fa ase kuma free zone on the down no chief executive officer me wo fa ase Dr. Mary awisi ekwatena Accra FM now the betu dwa say the Church of Pentecost chairman otitinani ede mawiase nyina asafui Apostle Eric Kwabra Nyameche wakobie na no akaka nsem bi dia fa galamse ho na ose sabi empenin se sabo na no wade sempu a omfa ntwede suo enti eba ne se ne Apostle woda the Church of Pentecost ano sa wosem wosere dware wampa nkanka sasa akra frama sembe ni wo wonya kwanya se kanyamesama wose ene wo konsu mem ya hodo a asofo ntumi mmasu nsuo ni nyina sesei ene na beka sansemi chese what take political size sa na tie de a wo ba form ne be ye pa oso dwuma e be du Ghana ano obono kokko o hwene wa mie na no bio anka sanfa galamse hu abanda da no ema na mutu galamse de na oyefa ho montubanya ho nsuo ye ti pampa wa Ghana hanom ene Ghana mampani bemo boada John Dra Medi Muhammad Sifom ma galamse ye nsuo ni nyina te na wabegyina hanom be ya manyosem ebe kasetia say den galamse ho ha Ghana ho ne ka kire wo ma me be si fom Accra FM amna na me ho faase kuma na no tu da akote adwam ku bo na adwene ho e kire Apostle Eric Kwabra Nyamecha na nyasem kuma bagi ntena ha wo manyim be be fa bia na nsem dam sase e de nsem ne yedete yi mami ho na tu nufo ade ya no dene a chede hu ase wayi U10 na wade nkata ba Ghana fo so man kan yi a na me kire madwen enti mumfa ncheme ene ade Ghana fo so apacho no kra nya papa mami wa mu ade wanya ade kra asem wedu do na ikokọ koso am endra da na nyasem kuma yam papa chief of staff former local
Minister for local government and regional affairs. Papa yi Odina Wota, Chief of Staff, yam Papa Julius Debra. Na nim say Papa Julius Debra nso ye Church of Pentecost asafo ba mapa. Oya asafo ne ba wo kwa asoro ne bia so penny power Church of Pentecost. Sanso na local government and chieftaincy minister Oniminyamfo Ahmed Ibrahim oya Pentecost elder ofosuampo for Pentecost elder mpenifo dwetwe do wo ND zamanyoko omo ye Pentecost fo ankasa. Enti enda no Odina Wota Ghana man peni tiadwam ana efe nso Church of Pentecost chairman ankasa tiadwam apostle ale kwabranya meche tiadwam ena mpenifo piom ka biewom nyina ne NDC amanyoko mu mpenifo nyina tiadwam ewa the Church of Pentecost PIWC Trasaku na so de kwaswam yehu yanse esuwa bia so de mo ade adea yehu yanse yam Papa Julius Debra Chief of Staff of for microphone osode ya waseme wasem ka na so senior manenko ojemu a in fact momfa ncheme na mpanin say oje tekramai na se wonya wo de camera bone ko nwura mu a utukusifuna hu wo de camera bone e ko nwura mu a utukusifuna hu pa na eya se yadwuma yani ba ko ye ndi se manyuko ba mapa wo so my Ghana me wo fa se doctor Mary wisi na no akopa kakra na no na apa no eyade mu ohya na we wan shada eye na no na apa aso kai bia wonam beposo na entwema na nsu ato na apa no wan shada e na apa no enti obesre apostle ele kobranya meche se de asie ni nsagu ni nsayem onfa nche asafo no nyina ogina omanem e pa asafo no nyina omcha se de asie ya maame doctor Mary ewisi wan shada da ndo pane chopa onfa nche no na wodi na woda no omu nyina nkotodwegu fom na in fact bemansu na Chief of Staff yam Papa Julius Debra si forma na bonani anisuo mi akra me were ho pa in fact me were ho ye enti wa pacha pa make say apostle ewe kobranya meche etire mu a mane ha ne ho kra mane ha ne ho mpo ono mpo wasa bi kra tiade mpo am na nka ofa microphone na nka okasa kra odwumedi na se nka okan convention ni mu Church of Pentecost chairman mu a ada ede adea ne wafa asikuma enti waka bibi na enya ode ache no kra no kra waboa mene asafo no omisi yagie din dada nanse nansen ade we ba ye Pentecost number bia kwa ne yakue ni mo no so mana ye popra pa ndo ne oni ni ha bia ode ache no kra enti akire din make say sansem so chairman eye afiri ni mani so akire din no peku akrate ede ho nsem aba openi yakue nim na yakopie mu ewo the national voice ene Ghana fo nyina ne the national voice ko akrata no den nsem ni bia ba anopai wase Dumso is destroying businesses. Provide clear energy plan. It cover 1,000 megawatt power loss. Chum Berema to NDC government. It more fast chum Berema we see from bruta. Apani chirema dia. Eden ye huni. Ghana man penny John Dramani Mahamani and this aban bay. Edebe to o manim. Sa dia ba ko betuma se Ghana fo hye bre wo manyim. Ne nyina ye 24-hour economy. Ghana ni begina na so ye adwuma don hwere do no nan da bia ye na. Sabi wo besene bayifu a wo sene se wuntuo. Na dia ka de ye ni wo nyina na esiri pe wo manyim. Na Ghana fo agyatum. O kire mo nansen enyinam kane no anwene ne se. Ye nim se wo manyim mo so enyinam kane na de kode ba. Enyumam ye fiefiem even na wade be ye dempo enyinam kane agifiri mu a ehuguro be dia manfo wo dem ebe hadwen. Ana ziginya sa na de tie. Opani kire mi se na insen sade yicg enyinam kane ho sensem koso no obesere Ghana man panin yenim se anya hwe ne mo de nkrata ba bonten se akoso mo substation eja dem mani nyina hyede na nso mo nya hyehye pa na mo man ye hu de ye kone de ye ba ase babia ye din ede na mo ye sese ne mo cheche mo de low shedding tam stable ba bonten na Ghana fa hu sese no dumso aba o manyim o kire mo krampo a asa na we akoso mo de ye ba shimpo ne ye wo mu dada eviza okom yamya pi na dumso no koso e koso a eba ne sa adwuma ye fo be yi o mo workers ne bia di o man mu unemployment rate ne yentumi nso ana obesan akosoro ti de ne ye de afa ho enti o man panin mo ka bia wom ensi fom emfa ne mo panwa kwama ne manim yada
na de ya hwere ya na ya boka na eja tomu no yenya foforo ne manimu yi na yenya Ghana fo hunu se na ho kire nya ba enti ye firi tema ye kwadodoa ye firi ha ye kwa ha na Ghana ne yi u firi efia kwa adwuma hunu se me ebre se ne menya nyam kane se be ye nkofo ha no chinu ahwo emfa ma Ghana adwadifo ne te se nyam kane dumzo no egu enwuma wo manyim enu ya sema so pa no pay the national voice or dia ba me wo fa se berema twim berema ene onimnyamfo no ene hwe o man Ghana yen ahone ne enso onimnyamfo John ebdire gina pomfo ni edahai na Bondi community Christ to ekwesi saying says head Goldface is incompetent internal no fiade twam ni meme na so Bondi Pristia ehwo ne mu huru say yi no ehwo yire se benta na adehye a wo Bondi echire mu a adwuma ko bi ho no metufu magudie na nsan sa head Goldface foi sa Goldface foi o mu kire mi se o mo no nya papa ni bia sa angigoda shantefo no mutufu magudie na atumu say yes hu o mu sanu adwuma omutumi de buses ebe krom ebe fa abatan ne adofo omwo krom ho no mo made ko school free omo nyiska ensu omtutu wi ma won akonya ase mo ye ne kama na nyankofo ewe ma chese god no ese omutu fuma ese omukwa asase na yankasa kotu no omutu na asase nani wo ho no ma na dwaba de ne dimma yo no ma pai asase pew na oda ne nyina woso no bakwa na adwadwa na clerks abadan nim ene udi nsuo si ho no ma na chemicals abese no wo mon kwa de sem akwanya ma anye mo bases and for man ko school free afi nso wo man kasa kunu mo wo krum ho no na de hye mo ye indigenous no mo free krum ho no wo mo nya adwuma ne bi nye ana mama ho kira ye den aho kira ba wo mo so ndo mo kire mi say wo mesra ban ebe ye sa adwuma koi ompam won na fuma gudi na mutu no wo mi say aban nya ne fa so de na so ade hye mo wo bo 9 ne de susu so bone ye ba no esini kuri ndo mo dwa pa ana pay kuwa krata edi da so national voice ode ho amanebo abetodwa Bondi omadwa pa no pay omadwa pa na daily analyst kuwa krata na si form ochire Magriko CEO asked to step aside as government provide fire outbreak at Akosumo Power Control Center they said medical kan sensem na no omayi no mo won se banche me wan fa se mark ewua ba because de ageta Griko CEO o ma ho no ne ho afa pa o edwuma na mo kire manya ho fasem competent na mo pe enti daily analyst without fear or favor o mo ka asem mo nsuro bia o mo ka ne se de tia de ho nsem na be bebai medical aka o mo so onyina nchen na hwehwe mapa enti mi enko nka ne onyina nchen be no step aside gina nchen kakra ne hwe ade ba yenya de wagina nchen ne de baba mbiom de agye yame o anazigi ye de obi agina nchen wasa ba mu da as obi aye bobo na asa gina nchen ya yi ko bench uza mamu nti isi no nje wakopa adwuma hofro ye na obo na hwe mapa kwaso ne negligence ne ma bia want to ne na mana baseja supervision no mo kire ma anhye da nkoya na ECG major ECG shakeup in Ashanti region overtum so enyinam kane ho sensem ne no ane yaka no dodo na enyinam kane ande ba bia na nsem ba miamia pi sa na ekoso anti no omo ye shakeup wo sentiment maboa na man hyehye pase be enyinam kane no ebetumi agya ne naso brane na Julius Debra apologizes to Church of Pentecost over free zone CEO yes rep enti yaka ho asem da dantino ye montra na yakoyanim yakoyanim. Now police arrest one over murder of Indian national in Kumasi. Timika said ye awudi bia kwaso sentiment mu a owura bi ono no oye Indian ni ena Ghana de je bia kunu wa sentiment mti opposite fon sa ka nipa ba ko a omtusu sa asem we ni hu bom a omde ne kwa kofa mra kwan so ne ja ekina ohun za nyonko nipa ho do mu a omfa na kwa nkogura to pre enye emfemfre ne nsem na EPA wants mining firm over Galamsey on concessions announces nationwide comprehensive a year sweep enti nipa pi ena wonum etufu magudie ewa manfo a omo ye adwumaku akese mutufu magudie wonum bia omo akwaje mutufu magudie na dihye bitu Galamsey wo to masi form omo se enche ombeti atua kwa Ghana ba bia na wa ye bechi wo no dwuma mbedi Uganda ha no wo be ho sa Galamsey no makaka muntie no muhwe ni yipa anopai ehun sensem aba na sanse na Pentecost chair forgive free zone CEO over Galamsey comment attack temeke said the apostle ale kwabranya meche
Church of Pentecost chairman nimfoni da ha no msi anopai ko akrata no ede ho sensem se de oja chene na anopai ho sensem ode abane yansema ho da anopai the daily analyst ko akrata no ede ba ebetu dwa na yakua ne yampie mu ewo the update anopai the update ko akrata no wasi from bruta ode nsem aba no kirema deals controversy deepens MPP electoral tension in Lojokuku nyasemkuma deals o ehun nsem na dia Lojokuku ajeta ehoya bam MPP amanyuku na kache ewo no ma nyasemkuma no pay ko akratai ede ho amanebo ede ba abetudwam sasa na chief of staff tears as he apologizes to Pentecost Church over free zones CEO comment enti eno so nsem no pay no abadada ena yaka ho nsem no pay wasan ede aba abetu edwa Bawumia ignored with Asante Hine's Gold Award for Peace. Timkeze di nyasemkuma kra. Nyasemkuma Bawumia no mujemzo hoye honored mum kafra facha mpa. Bawumia handed with Asante Hine's Gold Award for Peace. Timkeze di Asante Hine otumfo se tutu. Ana anu ya nimfisha de to so de nunso ho afa she to jawo manhia yi. Ana ya papa former vice president Pempiono ana waye Franketuni edema MPP amanyuku no Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia ekubi ana ode ye friend sen momade mo so ani ye bo momade medal efe na ode atunu gumo eska ko Asante Hine ma medal na okwanane openi sika nko a zigi ku bi angaza me anopai kwa buka ye urade next time aya akọ wate Asante Hine exchange dwumadi esi nko aya akobi no mo aba so sisi ya kira me wofa ase Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia tese sika akọ pa Asante Hine atunu kom efa somdwea wabọ ho ba wa Ghana no enya sem wa sa okai emna yeto abawi o mfempem ni adunu na abato mu no na abato electoral commission amebo nipa wodi nkwenimpo na Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia o mankasa internal elections no mla mo hwehwe mu ahu se no wadi nkugu no wankasa si form tentem ehwe yam papa Ghana mampeni John Dramani Mahama ebo na baso se wagiatum wadi nkugu poto enti mane ha no ho kra sa so ehwe man Ghana bato so mekan mpo no de pe wo mo checks bibia no amo ya ho wie nye enti abande wadi Ghana mampeni John Dramani wadi mkwenim na sa de na wo ye ne boaye ema asumdwe Ghana won ye kra so bo ho banti wa pona baso wa ya de pa Asante Hine abona baso na mo pa wotu se Ghana obi opetumi bia nsua twintwintinti bokuro mo a yeto abawia ye ntiase de bekọ court ya mpini gidigidi ewumse sabe patapia peto edemra ne wo na se du ba bia sabe o man ho donti mampro nko an ye die o we na nko yi agitum ne nyina yenko anim Asante Hine abona baso anope ho nsem na abai sine yenko anim na the Ghanaian point the biaba the Ghanaian point ko akrata na sifuma no pai na ochirema chief of staff tearfully begs Church of Pentecost chairman over free zones CEOs galamse comment yaka ho nsem tianopai yehuratra na yakuanim kra openi yakuanim kra ne nkopiem o the Ghanaian Times the abano ochirem say prioritize citizens well-being Apostle Nyameche edges leaders Inti Apostle Eric Kwabranya Meche Church of Pentecost chairman ochirema mprempren obesra o my Ghana ekanifui sabe eye nipa ye die nti ena mobile se mobesom mama se yensom mo enti sabe nipa a wosom de nka de ye hwe animu se wo nka wo beye ne se wo beye akwa ema nipa a wosom no anazigi bi nya sa ne tie sabe wo som de a anka beye akwa ama nipa a wosom no wo beda fom wo ba ma nipa na wosom no na didi amen ansa na wo kra wanya bia ye den edi nanka mo de da ye fom nanka ye da V18 nanka mo da to ponko ne kwa adwuma because mo ye den mo som Ghana ha de ntesa ye de ne ntesa ena de bia da mpenifo ne ba ne ye bo aben mu a mumie kwam na mo abese se wom akwa ne se mpo a mo fa so enkam because mo cars na mo de dem no e bo amu ne mu amonte na mo didi amen mo fo e dontwam na Ghana mebunu ene mrewa ne nkokora ene maya ebre wo manim obesere ekanifo yi
mo na mo ka kire Ghana fo se mo petumi na tumi na mo pere mo ba besom mo amase mo bediye mo abehye ye nso nti obesra da papa so pa homa so ene ni mutani ye dim obesre mpanimfo yama ya madoma musaka tumi a mo nso mo men na mo Ghana fo ho ye hye ye nti na mo baaye mo amamfa mo ho ne mabusua enti mo maye hu munsa no adwuma se ekanifu a mo besom na mom mo amasa ye nso mo ene ya poso Eric Kwabranya Meche chairman at the Church of Pentecost was from Ghana nyina anapai ehun sem na abai ehun sem aba pa openi winim ya kuya nim na kokko graphic sport bomnyeni bi tira na yankuya nim ananya sa nete ha graphic sport agudie mu nsensem de bia ba no kirema afriye questions Ghana for coach fufure ya nzakani ai me wa fa Carlos omo kirema sesei bosome nan ena Ghana for the two chacha sa no afriye questions me wa fa coach say 4-month gamble ayasimkuma pa prayers key to success says ahemfo entamu kirema sesei no mo hwe Ghana coach ya wabay ya no ho afepa me wofa ase kules ena GFA boss me wofa ase ket yes okreku ananya sa na yefre no okreku ni foni da hanom na obi ho Ghana coach ne so ejinem pa no mu bisa say na ade amaye ya sese mapam otu ado de ye qualify ko World Cup ya sese makofa bro ni fitaa ya bai bo so me nan contract ja ede na nimu no sese ya na ba be kwesen omo se chacha pa na Ghana ato ne sa na chacha no ye bedi ya na se ebedi yen edi yen de a na se World Cup no bi dia kɔ na nipa ode ye kɔ World Cup na nya bi ani mo bro ni fitaa obedi di no de bi akɔ hwani fie ni ne man adezi ye hunsensem graphic sport de bi aba si form bruta anopai hunsem na abai na the Ghanaian publisher Eden 70 binam ochirema cancel hurt Goldface deal Bondi resident intimikaze de openipo no na omen ohweyen nsase akwaye ene nsase mu ne pa twede amponyankopon ode atom yen be minister for local minister for lands and natural resources onu kranso ye adesha mo wa lempele machi betwani oniminyafo Emmanuel amakofibu amfoni da na adesha mo Bondi kirem say papa yi for next from now a year Bondi Pristia head go face for no coach awo mo krata sem pamo mo kra na mam waye pamo mo kra tentem kra ede ade ehun zensem na bai sanso na achim abua kwa cancel bans atwese hene from Ocheman Paris omotu ni se banje omo so hwe no mvale na mfansi ahimfie ho bio so watene ho ampade a onkobɔ ne man onkɔ kire ne kuro no wonterem nemum Ocheman pass ahimfie ho de na besi ho bio ehene ne ha ma fre putupuru hye mu amone na kapa onim no osi wo no madwuma mbedi no nyase mikuma kura yakuya nim na anwanwasam na abai B word de aba na okirema edina B wallet I say I know before the B wallet de aba na okirema Sunyani court files laws in far entimika said de ubawure mu Sunyani court a ageta ye asemdi bia manfo edo makɔ hɔ no makɔbɔ mo ntansan nyina nkrata asem da hɔ no obi nim de si ye eja trew nkrata asem ni nyina hye computers da bad bibia nka enti te say no minimo omo mo ho sensem wo saa na akɔgeta saa no omo kɔtwema no di asem foforo na asem beja wo mo se no munya bibia nyina so mfa mo bia kɔ adu bio because bibia kɔ ana nipa bi na akɔyɛ saa mo de se bibia o ɛhɔ ni mo ni nyina hye data na kura mu nya bi na mu de akɔhwere bibia ekire din kura de ze ne de mu kire mu a fans ahodo a nipa mu da afia so wɔ hɔ de say de yakɔ no za na be kɔ de ahwɛ nkyɛ o mbesi form because nkrata asɛm ni nyina hye o opani bibia akɔ obi wɔ da afia se kura ne fia de aba na kura no mu mpani fo ni nkɔhwɛ nkrata mu ze ma ne fie du ana asɛ fie miensa je say ya nsɛm pi na ne ade ana ɛwɔ judge ne phone so nyansɛm wa a be kese court no de bibia hye kura na Ampem Dakwa FC backs 10k from Martin Ejay Mensa Kosa make zedie koma kwaji kuru wana sika senior made ama wo no 10k ebi wo mwaya de 100,000 Ghana cedis 10,000 Ghana cedis won say 10k
Into the amount of so my idea. Some people that come out money bobo. We mutimi ni blast out team na bobo ana. Omunya omuntumi on. Sa. Hwe, obuni bobo pa na mutimi we dey na mo de age. Ne so maji kruwa, o maji ato aso sa blast out maji bi. 40 years on over. Maji kruwa da. Na muntumi nhye musen. O metumi ahye mo. Mo nya de. Eme ya ji kruwa sa maji bi da. Munyi bi. Ye te say senior national team age cap na ni omo we mi se na mo wo me kura ma me papa kura mo nwale ye. Enim guase ye nko a de bia dem de ya no. Enim guase akwaba. Na Trump and First Lady Malama Trump evacuated from the White House after gunshot. Hey, Endrada. Twidi ampo Nyankopon si fom na nya sa anka Donald Trump. Anka sem ni waye funeral kra. Anka waye ma e wadakam. Anya sem wa. Na mo topono White House mo wo ho no mo tetete hwa. Bibia kon kan yo hwe ne yire nim sa. Asa me yire ho afu. Ye ho akono se nche nam ne ade a. Oh, Donald Trump zu yo bia mo so opodo sem zu odi odo bluta. Na ote wa no mo amde se dima yawo. Ei. When we are study boom any America 10 years kumo bia yifum eh dia na agoi sana crack bi na say enko ba ho Donald Trump tie afiri so kra onum say US nso ente say ya hade yi bio apostifo na sojafo na ya hodem ho nyina ma mo do so kra se nipa ahia mo mpenifo moto pono no na mo twahia ye eh hwan no mo tim crack senior man na jese wa fatu ahye ne box up so sum na jese wa ko jemu ho no jese enko Donald Trump na ko wati ni tikura visa de oye no anytime wa ma wiase nyina ye ndi ko gine ko furu ne nsin wa ya daka ne mu ma kasamre wa yete ncheme wa daka mu o ma ko yire no amize mo na to ne level ho so ye din Donald Trump de onko da Nyankopon ase o mo no homode no nko bafo de pa na ko be osi Nyankopon papa na du ne ka nyame nko anko mo te ne se te ne ka chino hwade a wepin ho ho nsam na abai na sport global wasi form or say what can Carlos do for you? What can Carlos do for you? Enti Ghana coach na mdia be no bisa say enti coach dia pa no betumi aye e dia ma Ghana. Na nisu wade hunu pa ne say Ghana players ya wan ye we dia pa no pani oba be ya ma Ghana nisu wade hunu dia pa no oba ya ma Ghana obisa o sport global and obisa nsemi. E ho nsensem na aba no. Enti mo amun ya no sports of no oba ya den na ama mo. Ho nsensem na aba yi. Aba tiwe ya gudie mu nsem nyenka na bebre ka kakra be sori akọ na de aka no aba na gudie mu fo ntoa so mo be kan mu nsem coaching can wait despite acquiring UEFA license Asamoah Gyan akane Omai Ghana yen captain at the national team the Black Stars Asamoah Gyan we are back on no ne ade a watontena pa ye ka Oman mu yes senior national team says pa say ya bobo atontana oh Obia ni mu no the baby jet himself Asamoah Gyan otima ze ni wanya UEFA license a obetumi coach de nanso coach de antwe no ba bi na hwe na ba hwe ne hyebre mu ansa oso betumi coach pa nanso enye no ne ade asesi opeso wo ye nti ode to na eja wa wo ye no 102 bi etire no se ba so be ya obeka kire Ghana wa for now de after sending second UEFA license no eno nkyere so be ye coaching sisi a munya abotre ode to once no eni oba kwemienu bi etire obesi form emresem na tension brewing in Gas State over installation of rival chief warrior ni tete kwei the second disowns tete eye okujetuo ehun sensem abai o mu kyerem se mosi ohene foforo nka bo president mu a aye jompo nsem no agi bum eye nsempi mekaze mu kyerem se ni tete kwei the second katafata so miensa wa African News Today not ya bay te say ni de mu kyerem se wa disown tete okujetuo aye nsempi ajesementem ho ase na de bi kokoko aye nsempi wo manyi mu a ekitiri nka president ma na pay kwa katai ede ho sensem ede aba na yenkuyanim fa kwa katai we ntumi sebo na bede mienu bi ane monitor na yentinsim na the chronicle kwa katai na sifuma no pay na wo kirema Buankra Port critical to Ghana's development General Mosquito ene so pa otitina ni chairman national one ede madi
National Democratic Congress NDC amanyoko no yam papa Johnson asedin kacha do abona mane say General Mosquito o kire mu ampempren obontoa ekwa Ghana mantam mensini nkronkitoa akese na dantam nyina mu adda Ghana fo nyina se ewa do yakese a modern adie e kire NDC amanyoko mfinhia nwatwentem masade amanyoko na ba enam kyehye pa amanyoko ne bebo Ghana nti ehun to aboya na oba na okopie mu awa boankra na wokire mi se boankra port ne yade nya Ghana pa nya pa ye pese adwadie ko nkan na Ghana ye kuye ne mpunto man nya yen enti Ghana mampeni pede mo oboata bemmo nsi so mas waham John Dramani mama ne na pan omugusu toato ne ama enche bibia be din enti ade hia mo boankra ne mpatem monkoma koma tum yem o mampeni besi fom na nsen a bibia ko nkan e de mamo ehun sensem e na bai kwaku bonsam anya bua wurafia kwaku bonsam obua wurafia in the person of champion Taylor kwaku bonsam a wofia ha no na akire mesi form ama no upeni pa o maso demba ku ofia ba ko a eyo no a eni so etene pa yemfi taduku chema no na ocheman Titans it knows on a chosen hene make say the ocheman o mani abro o mo se me wa fa se o na ye chosen hene se o se na ni abre se o betene ho ampa o hwe na wansi ocheman himfie o onim na osi ho no ma won ati bedi ni pa onu wa hu ne say yes wa ye bema obetumi atene ho abo ne bra problem ya ni ba bia awo mo on to ne ma na mom so onim na osi ahimfie o mba kire ne say yes bema e wo fie ahonsem na aba no na parliament to pass a bill for compulsory paternity test enya sem kuma openi ansema ba katafata so mienu ni miensa ho uba na fo ho mo de aba ye ma be paternity test eye compulsory nya say opa na ayo dabi ubeye oba ya ubeye ense upa ebanko ade a ubeye ndi aye nsempia no pay ma se badwafo keka omni abum ye ba hwese ampa wo ye papa wo na ye papa ampa ubeye wa na wo no ese edu ba bia na nse o manyim ni ade a no be hu na ba ma tumi ahwe mofra be yedu iboga kwa hwem yes nya ne ba ede adwuma na won ma mo fa asefo ne saa no de na mu yei de na ma ya yi kirei na anka bia mo fa ase makese na one ne ho kafo afia madi na o ma wo be ye 5 na wo fa ehwe mo fra yi saa be wie che yesi nya ne ma les wa yan kwasi adwuma na tapida enti ma se badwafo ko asetena na nche omo de mla na ba se champion Taylor wunya war na wo ba ku se kim paternity test upo boko akoye de hu se abofra no eye wa wo moja se be ya onko se usika obi ba ho na ekire onko ne papa nche na nyankwasi adwuma DJ Hitman o ma wa munyina o be paternity test obia be test ne de so wife atwa fa ho a ni agire no emra ne na disa de se ne wa fa se o fia yi obofo market se wunya wade na wo a menim obofo opa wade enka soro ahimem na motena mu huhuri mu boya nkopon aba so nso me wa fa asi wantumi anya bofo papa bi asa ko wasi fom eno ne asase sufuo nyina futu fry ede ade a idamu kire mi se onya wade no wo pe obofo market wo pe oba akoye test ne ehunu se akola ne ba eno no omma ye mma ho kwa ma ne nkɔhwe obi ba kra nti ayade a omu besi fom amaye mo ne omo ya adwen won hu se omo ne omo ya adwen ne nkansem besi kure mu yi mu ma mo ho nya he wo fa bi nya wade ye nkaja mi nya si fom pe na me ma ye first na ma test na me chew pa say me no na da so de bibia na me ho na se nyamba ewurade nyankopon Jesus Christ yi ka de apostle o erukinya me chenka ba mde ni e be ha adwen o ba mo fa se ne punk na fata ne pa o ne punk na fata ne pa why homeboy kra mo fa se ho fe DJ Zigibi we fe ko wakata mbos woni nsi e na mani ji dante no na ko wakata no ye fancy na birthday mienu bi wa mentini tew na mensi form mentini tew punk na fata na pa minima nka mesumi ko twa punk ano pay wa enrank wa mfrem ya nka njimi to betwa punk
maybe say I can be trebi. Now we happy glorious birthday to Emmanuel Chesa, former president at the House of DL Fan Club. Say make say DL Fan Club. Omuchirema ekwodi nyina ndofo ni nyina omo we show happy birthday senior. Ya menchira opinu awoda no onya no so kwatente mu de wonyini chira etiapo ena omu nyina da esra etiama. So happy birthday at the Mount. Former president at the House of DL Fan Club in the person of Emmanuel Chesa. Ya menchira opinu awoda no onya no so kokora come say this ebisebia de ankopon onye mfama way from Master P all the way from London and we see yemfa wo day emfa emam senior akaba ko akam yinu na ba ko edi hobi onu so eko ediama on manya ni order facha me enti kwala so na ma me na me wi na makọ first one na me de ba na we eya woda eko de ma me go fa se ba Bridget Ekuyasika we a student of the University of Ghana was also a member at the House of DL Fan Club. For myself, Master P, your parents, siblings, school, colleges, and the entire members of House of DL Fan Club, especially Wednesday bonds, no, almost celebrate too pa. Me offer say ba Bridget Ekuyasika, ya mention P. Yango pa ya domina when you din Ekuyasika there. Almost kako, grete, emo ata so pa. Ya mention school now, konomia wa dream na nyansa ni mdie. Enye witiri mama. Happy birthday once again to me offer sikuma Bridget Ekuyasika of University of Ghana. And also a member of House of DL Fan Club. I mean, Shana Odano, or Yenison. We every Master P. London, and was saying for day. And for one quackra mono, quite a man of us a bar, and day, a day. Linda, ever trade, ever sentimentum kumase. Linda, a trade an hour. My offer is in whom of a pa. I said your buff for Renano. Was inca, and Kawit dear. My offer is in one day, Yankeja, mean for more buff on Fananco heaven. It more fast, Linda over trade wo kumasa sentimentemu na wa down for ni din Cecilia Fuji o say na your birthday into si from the mount ya menhira opinu awoda no onya ne sonko kra ekwatente onyini chemu ode yakopon fa nka ho no awoda no onya ne sonko onwade yakopon be ma obetumi ahwe na wama wate ye awade mu de happy birthday go to me what for say Linda awo trade sentimentem kumase we for down for to hu jai me what for sikuma ma de nyina Cecilia Afuji no si yemfa birthday we yemfa ma so senior yemfa ko akatambo so ni sina me nimsa no pay de said ye punk no mu da ho no duma nsempepii wo ho a be smati wo punk na fo wo hwe punk no so activate akomu pa wo say those days no na omo kan say punk oh ena na mo de na ye say de kwiti punk ati say obofo ma bere so wo say hairstyles na ba bebre pa na punk wo ho and ye wo back bush and the big jawa tiko ye hwanya fu ho obofo de na punk be no we no ye punk jo buta papa ni bia anyamudie ni bia ba wo de na ye say kutu say bam punk mo na cinema na si form and city the biggest city in the world and to this morning we have a full house man Charlie you full house pa and then come on ho and come on papa come on papa and then come on fi and to call your my engine crato ba kwa na asem you no bi am da pay na breakfast na you ready bibia you ready so for them so na park am kokko de me fan ya gwa no pay me nkam ma ye din na me de mani hwa de ba me jiudi mate I see and we just got a message from Dr. Iti Akono your director Dr. Nana Iti Akono or see a pon show na yamrefia na morning show team ni nyina yamrefia so Dr. Yabita emodi ni sa Dr. rate to the power 5 Iti Akono the chief himself the senior most himself or see your birthday your point DLFM the entire morning show team and Mama Odobroni Mama Presla and so I sending a message wishing me the very best of luck today and the message you know papa you commercial break him na you bani esimu afi ni yi no etutu na sene abasa so what say you be project you telephone messages in the IM fan ya 20 minutes after 8 am here quick commercial break here ba Anidaso Wɔhɔ Obia you be trust so me be sisi ya Minia,
afemmewaso ene umre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels wasem tiawan trail se wo pebe bia ye meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se ekom deal na wo pebe bi ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudi wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo from anom dia menhwe baby a se Diofosu Plaza Bar and Restaurant there was swimming pool gym center salon ya emema ene manyina to misisi won trini awo afi your modern event center yeah very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, set weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum nebe shekiu amawoniaje etwagusa. Oh, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels de edan papa. Inipadem de ebuso inti sewope hotel accommodation with a serene environment. Yeah, ubenya wasumdwe dia. Ye bie ye punama. Afe ye 1 bedroom, any 2 bedroom apartment. Yeah, ubetumini wabusua abetinem for a limited period. Afe hwehwe Diofosu Plaza Hotel. Etwa kwan ewo obotan so ene atechem ya ne nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ye ne fire service station no ene di hwani mu. Se wokọ adenta. Ye ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Nasela Palm Casino for GHScratch.com. Sikam Pimpimo Mama Ghana Food in Yasam Ketwa. GHScratch.com. And you scratch and win instant cash online. Wobet to me first 100,000 cedis kutu. Anika samne se akwenya miensa. Ana wobet to me first be simple. Me di kind. To scratch card our GHScratch.com. Na scratch keke. Utiye ya. Udam instantly. Ne to so me no the daily challenge. Debia ye bia mmerebetu so bia scratch card do obet to me. Say ya katum now can you put top 5 on the one? 1 year na akano. I bet Jessica bafu da so no. Ya to so miensa. Aye the game challenge. Nya opa so be card ni mu dia ope. Say now can top 5 on the one. Diska kofie. Sika bro 100,000 cedis. And I bet me di our GHScratch.com. Et to trend here. GHScratch.com. Register scratch.com. Ne.com. Kai sense check akra wo. Enquires Gaming Commission of Ghana jet. Woni fie du wotwe wotimi to abai bi. Ultra Finance Santon. Ago Ghana deal 106.9 Emma Ghana and Nanumu nyina ayuko ya mamumo ene adwuma wogire se wo maame eye special edan na mama me dance susoko wo maame fo nyina mo ene wei eye wo bre se wo bebo maame abaso wo DLFM nyame shamba Mother's Day promo on the 10th of May 2026 meche kotoni ma bosome no da etosudu won fempem mienu ene aduonu sia bomade ya se wo besend ye video WhatsApp message and as SMS na mo video a wo besend no e mane mbrosima penifo betena se na fe messages e mu ohwam no ya bona baso enti we so e yakwanya sonko a wo de chedo e de a che o maame for messages WhatsApp and video no fafa 0531 698307 0531 698307 DLFM 106.9 nyame shamba Mother's Day promo yana boafo ene Lumba in supernatural mineral water Akono coconut oil Kivu House of Makari Wadiwa Herbal Center Slip Ventures Brutal Fruit that is saying Sanazi Beauty Parlor. So once you person beboa na fe yedi DLFM. Nyame shama Mother's Day promo iba. For 0244 668288 and now 0577 475343 0577 475343 DLFM 106.9 Nyame shama Mother's Day promo. And na no mayebi yamamumo eni adwuma yamama yuko. Nyame shama It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9.
Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. I'm in Lumba, they are big boom. Omo dia bebom ede dodo na musom ede na musom no no be da ne firi amotom appear to smanyum ninjingum ma ninjingum ensho against ensho against Obia kuma ensho against ensho against Obia kuma Obia kumetio odehu mi amani amashiro si no bia temi supua odamu bia befa odehu mi amani amashiro no bia Gino binstruwa Obia kumetio odehu mi amani amashiro si no bia temi supua odamu bia befa odehu mi amani amashiro no bia Councilmo and she was don't go where can we am my you no be the city and no be a Jimmy Abosua no be Councilmo and she was my you go where can we am my you no be the city and no be a Jimmy Abosua no be DLFM 106.9. Midimi unyina maudo Odami don't know ninti Odam fanse wenya mefu Odosi mi de lokwa Ohai poni Anidaso Wɔhɔ Ewiasi muni pabini aye Mabua meno ye bedema ye Nisu minasua engabioda Odonim se ankameu Ojami amami watrimi Ama makori abuwasu Emaso wasasi sukwa Lumba baby atimi subua Odamu bia befa Odamu mi amani ye machino No be Kausumo Enshi uwa maniego Wecha uyamo Aye no be dia Sesedi no be Jimmy Abosua no be Kausumo Enshi uwa maniego Wecha uyamo Aye no be dia Sesedi no be Jimmy Abosua no be DLFM 106.9. DLFM 106.9. Trini ba mi trimukai Adiola ne bae Okranko siyanse wasi Onsaido wasasi sudo Mami ya mesa densi ya mwa Trini ba isi mami ya nosi nonsaide Dini chimu fita benanti ya koziro konye DLFM 106.9. Odobe kaimi yesu Ajida biodro rasi Ubechini ya pano Asumu uno Sabrena mikro Mayo biti yae No biya chimi ya bosu Abanabe No biya Ohai poni Ajino binstruwa Bianco mentio Odamu mi amani ya mashido Sino biante mi supua Odamu bia befa Odamu mi amani ya mashido No biya Councilmo Enshi uwa Madongo uwe Kauya mwe Maye no bidia Sesedi
Pia now sack me. Now boy no tack me. Me new Pia now hide me. Now dogs they back me. About the sign now flash me. Me do space now buzz me. We shall be base now tax me. Give me space now rush me. Me beam him now party. No. Min pem now pada. No. Min chim now pasha. No. The cash now paria. No. Okay bra na maswaya sha. What the agogo so crap for sample bachi. Okay bra na mini do me shall flow when the pemo na wo cheche. Okay bra na wo famenya she wo she. Won't say name my head say. So radio rap data. So TV rap data. So former rap data. I feel now person wo samba. Say so be a Jamie come say me and my man bassa. I be up from so woman. Show me kwame and me need daddy Lumba. Wanna say what's a no don't you? Okuwe Jimmy to me, oh, Sunkua. Don't you? Banama wo. Me do want to want ya. Yes, Yamua. You don't ever be see me. Don't be Banama wo. Nama wo. Mama. Oh, Baba be see me. $106.9, 33 minutes after 8 a.m. here. Let me say a special good morning and come out and fear the power. Incoming youth organizer of the MPP, Ablekuma West. Fear the power. I don't pay what promote to say. Incoming youth organizer, Ablekuma West. Fear the power. I special good morning and confirm out. I just want to pay my minimum Komobika Krawate. Now experience the ultimate in comfort and luxury of the Fosu Plaza Hotel. So baby papa dana fi wajojo hono. The Fosu Plaza Hotel na make for the amount. For the attention na butan so ebu ahwede ase adenta frafra. There were comfortable luxurious rooms were. There was salon were. Swimming pool. And to go pemo ko for the ane empatem na fi ope baby adajojo ho. Look no further. I had the Fosu Plaza Hotel. For information for reservation 05304 58834 020 7979 461. Your Fosu Plaza Hotel, where luxury meets comfort. Obia nyananka sika guni bottom. As a sika wire the user. Now gscratch.com some in control. What the sika cash dread tell like Jean Kudi. What the baby daba. Until the answer be this upgrade. Those with the Jessica Diago bottom. gscratch.com. There was so you near Mammy and Sam. Bet me, I won't when you say Diago bottom. Yeah, the kind of what they to scratch card no, through mobile phone so. Instantly enough when you say Diago bottom. Number 2, the daily challenge, you know. I don't know if you scratch more than other players and you climb up
to the top 5. Now if you cash, you will know so much. Number 3, no the game challenge. Just pick your favorite card, play. That's the one should this cafe bottle. What the answer be gscratch.com. Register your group and start winning today. Of course, it's powered by La Palm Casino and approved by the Gaming Commission of Ghana. Terms and conditions apply. 18 years and above only. Game responsibly. Who the agrena the answer the atoha. Bema artiste ka yo ba nwa de na ne be kompem na koye bibia wo ho. Wotutu ba tentumi nkumaboa. Wonu oba ya kodem ogu ase de moto nteno. Just we be memo. Bema modem ba koye bibia wo ho. Na wona so papa. Na pe ma men can forgive us speak up so fama. Premature ejaculation, sexual weakness. What drain up? How you give us speak up sauce? Yeah, they give us coke capsules about. I am Tima Hawa. Why don't you give us coke capsules? Give us herbal mixture. I don't know support immune system. They could tell malaria, typhoid, and I feel join this. Why won't you be the end? I do be mouse what to me at be a day. Give us herbal mixture. Drugstore be a pharmaceutical shop. Be a baby at all. From penny 4 0543 222 470. Give us speak up sauce. Give us coke up sauce. Give us herbal mixture. Mami amesa desi amwa. Strini besi mami eno sino say. Dini chimu fita benati yako zero kodie. Now DLFM 106.9. At the Jumedia, yeah, 2 days Mother's Day celebration. Yeah, they brought. When you are 2 days saying Yamisha Mother's Day promo. Now, do you believe some mommy the best mom in the world? Would you pass on mommy the mushroom? But mommy friend na phone in one. Mommy the mushroom call. Anyway, your opportunity for you to celebrate and honor her on the 10th of May 2026. Somebody has sobe trobi be their farm mommy ho. Yentia mommy the mushroom call mommy phone in one. Somebody has sobe troba. So what's sending the 0531 698307 0531 698307. So I will send SMS. I'll send a WhatsApp message. No can I send it shouldn't be more than 60 seconds. My name Brusima. Don't miss this special opportunity to appreciate the most important woman in your life. DLFM Yamisha Mother's Day promo. Exclusive on DLFM. Me new piano hide me. Now dogs they back me. About the saying now flash me. Me do space now buzz me. We shall be based now tax me. Give me space now rush me. Me be mem now party. No. Me pem now pada. No. Me chim now pasha. No. The cashi now paria. No. Okay bra na maswaya sha wo dia gbagu so kra po sampo bachi. Okay bra na mini do me show fro when the pemu na wo twetwe. Okay bra na wo fa me nya hwe wo she when we say name my head say also radio rap doctor also TV rap doctor we see chroma rap doctor I feel now person won't samba say so be a Jamie come say me and mama nyebasa I be a come so mama show me kwame and me need daddy Lumba. You more could you? This young one is very me out. That I'm the one I said once I know don't you? Who wait him into me? Oh, so good. Don't you? But no more. Me don't want to want you. Yes, I'm one. You're no better, baby. Me don't be
Oda sana to adabai. Midi me unyina ba unso. Amubiara nya ufai. My obidia. Afena weni ya bere. Wati mesuwa. Uwepu mi adekla. Misi wati mesuwa. Uwepu mi adekla. Ibu sisi ya mi madi ya great ya minye ni pavyo mo kwajo. Esi ya mwadi ya swenri miao. Dada mi wana se wasa no doti. Okuwe jemi to me osukwa. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. .9 44 minutes after 8 a.m. here. How you deal? Jwadi ani yani da swo homo bia na jwada na pay for so bosom no da toso aduonu so won fimpim mienu ani aduonu sia. Well, today is the 27th day of the month of April 2026. Ishaba kwajo samebi ofia Kovitela wa ha. And of course, Big City so adjoin here na pay ya and pay. We have a full house here this morning. Kwajo, good morning. Yeah, good morning, Rakobra. I don't pay what to say be. Yeah, me adom bibia. We are fine to me, you know. Yeah, sure. And we am pense mu no. And yet na se na fe ye din komo. Kofi so adwane. Kofi, good morning. Good morning, Hitman. Bibia boko dia. Nyame adom ye. Ya de Nyankopon ase. Kojo na pay ye din komo. And koma me pese ye bono. Ya de a obi be se so disturbing. Ye nyina no kanea ho nsem. Obi be se who said doom swabo, said doom sombaya, and the preso. Because you mean so when you're in community and weekendy statements betoja any idea and I pay fan common enough young fan free or you. Rakobramina sena yenche in a tea for muti free in bench, now Yankasa Tradian Point coupon, Unshira Munina, a boy fan tossing you know, a day a brewer moon. And yen in America crantemuni, a woman. Anya hwe okra men kan say wo de men fa ne se be bosom ba kontamuni
Miami ahodo pina no enyinam kanea no ayese ho sensem no ye agency pini peteku akra en ye monka ye obehu na edum na ekwa na eba na edum na ekwa na eba bet beye na watwe mienu entemu be dia no ya yeden na watwe kura mu dia na watwe atwa mu dia no ayeden mo Miami ahodo na no ayade eha adwen ene nyina ye nim se wokọ oman Ghana grid kufo wonom substation kasiye ba ko ewa kosumbu ewo epiement mu a ija to honom ewa na watwe atwa mu ema oma ho ne ne jese bibia ahyekora entiama o ha ona no waye den ni ze no hwe ECG mpanifo aso ehwe oman Ghana nyinam kane aso omo de nkrata ba bonten abekirikyirim ene oha hodo ekoso ma mekasi oswafo no ena wada oman Ghana ho ne ne nsema no odiminyamfo John Ebdele Jinapo ebo anan ene mpanifo pi ekọ bia honom yes enti wo ba Facebook no so a DJs gibi aye adwuma ne nyina wode bia nkoma yedi ho asem ede atodwa but so we ye hemfa akosumbo aha okay critical form substation e jato mu no ho ne ma ne bi na so no video no video ni bi na gibi enti we join you live on Facebook now your video ye kan ho asem enti na anoden oha no koye kese pa enti ekoba ne sana kofo ha pina dia ba mpanifo akohwe home assessment ne a hodo ne mapina eguso ayekoso make se waswafo no ena wo hwe oman Ghana ho ne nsem senso mikire Minister for Energy and Green Transition onimyamfo John Ebdele Jinapo ena wo mka biewom akohonom akohwe sede o ha won te en omokoye no mukire mi sempempire no panipo no ena wada Greek adwumaku na no one step aside na hwehwe mapa enkoso emfa de enti enam soma eja no koto ho no ma akofo ha okese entisa ede abesen wo man Ghana nyina ko wapaw abedwafo a 7 member board o maintenance committee na wo hwehwem na momfa de kode enam soma ha we bae na wo momfa recommendations mra na penifo ntu ho na mom na ECG penifo chirim so muguso mbo adwumade ahwe na mbatumi restore pa ema Ghana for how do I name no ni amatumi akonka de amai and obeka ya recent na ECG de betu dwa say wo matumi akwai 2500 transformers obondo abebo no mo de akọ man Ghana omuntumi nhya ase prekope wo man mu nyina ombe hya ase afiri nkran kuma ase ne miam ya hodo ne mantama hodo ne mensina hodo mu aya nyam ya adoma omu kirem se wo hwe wo man Ghana mfie bi atwam be ye mfihie be aduonum achepa na ECG ba omodin aye niam yenya transformers ahodo mfie pintem ne yensesa no enti amazisie na hoden na kofom en yebeka ya those days na Ghana nkro na entretre nya kesiesie ena obehwe a obe comments ne bia bu no kro no atretre ba bia huso ne nyina ye nkura kese a amadodo na wonum yusu anyinam kane enti no ama pressure akọ transformers ne so ntia basa na hoden ntumi serve the entire community right ntia basa na no so ka homa dumso ne yeden ekoso ntoma be chirechirim en yankopon ya adomokra think say Tuesday ye bay ekopa ne me na so na de hye omo wonu watation importem krado be sesa omo de ama wo mo na bibia tumi akonkan ba kobla no ka ho na ECG mpenifo chirim say ama dumso no ahya ase a ekoso nkakra wo mamti bi kura ye we dumsisie dumsisie ho nkoma na ekoso a en asante mantem bra kobla emle kakra ntem ni ache mi ankasa recently mi kokuma se ebro 1 month ni na mi kokuma se no pani yemenim no kure ni na nkane no enhye da nkonkan those in Ashanti region I'm telling you me makọ ho na nsen omo complain me do 2 days openi me na me ka kire wo etumi dum be 4-5 times within the day and I know what jene kodo but I mean one of the question na me busa na pay say ECG omo ntumi nye scheduler ebebo timemfo amane se ebia ma mo wadan soman ebre se yebedum no ma mo wa shoman state ebre se yebedum no ma mo wa kaswa ma mo wa chimda yebedum ne sabre but obehwa na kane no fo ne yedum no ne aso ne yedum no preso yebeduru ho ekase se ya share safe baby na yeba entenkomo no mpani se sebe yekọ no manu makru mu asa metiti prebu okwan yo yebeduru ho o se me pese me magana me pese Ghana fo ehun hyehyɛ ya ECG adwumaku no ede agu akwam edikan de omde agu akwam ne hyehyɛ wo maje ene amane bo omde abeto Ghana fo anim efa niema yekoso yi ho enti edikan san na de otie me bete ase ye bia bebia ye France ebeduru bebia ye duru no na esa hye buebie na mani so amomu hu bebia ye free ba so obeka ya Ghana man pani John Dramani Mahama I think that was last 2 weeks or Northern region edikotu dwa kire mu sei enyinankane am sensem ne yade a ha adwen bet omba be yensa kire mu ne ade enti no bebi ombe ko bi ombe yensesa no omebo oman Ghana de hye amane se ha ye ba ha ne
ye ba be sesa transformer we na ye nsisie nti ye bedum ne fribere we ekopem bere we na Ghana fo ate ho ase yan hye ne so Ghana mampeni de botai bi sene so opeso oboa na Ghana man adwuma busu na mebu no pia mu nya adwuma ye no enya adwuma ye nti no for the 24 hour economy e de ba man ene ade abako a beboa man kekere ne kan kuru fi sebe metuma ya adwuma da koro be ye mprensa me sika sembe kwa animu menya kwadwero nko ade anka nya de pa sebe enya de bone mfa nche menya de bone na kura animu nie Ghana mampeni ba ye ma yete ase se o man Ghana nyina nkane ya ho sensem ne ye boa abofutuo bi de ama no sebe ya ebetuma nya sika de akɔhɔnom na yetumi aboa na nyinam kane na yetuma ye stable ama ye nti no omo de betu dwa sese no ma pass bill eboa ma chankani bia na nipa bia beku ubobu fangu bia no woto 1 liter bia ye to 1 cedi ewo so de akɔboa ye friend say day levy ananya sanete ebeboa ma enyanyam kane na ye stable na yenya hoden soronko na Ghana yetumi akoya nim puntum hyene so nyinam kane anu se nyina na so a 24 hour economy ne ye ya enye ye because tudo na ye mfididwuma na obi odi mfididwuma ye adwuma so de okasa okoton fa ngonko de ye adwuma obele workers ne bi off enti sa 24 hour economy ni so ade hunu no entumi mbam say D11 ya de a Ghana fo eguso a yetua hyenkani tua trotro etua en awon tete to man kwankra mi tua obi otofa ngo bia etua D11 no a sa sika no ekọ enti ebesere mpanimfo wo mani die mu ada papa so pa ahoma so onye nanim te eni yedim yisi je ho nsensem no enye ne o afibia ba na aba na ekọ na aba na ekọ enya aban we ya bere sonko eyade ye wo dada ye na nanom pa ne ka no eye kana akwaye wo first nantini kuro wo ka na wanka ni ya wanya asem wo kan so no wo ye din no wanka so a na o ha oba ye besere o man Ghana ho ode no nyuma dodo na ho ode no ejina enyinam kanea so ti se nyinam kanea ekofom na entime anye stable amaye ne a Ghana nyuma pi na begu. That is a reality on grounds. That is a nukre wom. Se entime nya nyinam kanea pa productivity no enko emo men se de ye pe no eno wachi workers ebele bi nim off unemployment rate no so be den ebesan akosoro ya besere yem penifo light won sensem no is about time say so mutumi ye no long term project a enye so ye be ye bibi to say skirmishes u enyan kan am sensem no saban bia ba no na adwen so besoso anu animanim nya ebekọ akoye oha okese atoho amoman no enti ebesere say omfa kwampa bi ngu ho no ma ebe long term ade na ebe gina so preko pani hu so ha we ni ya frim kama de say ye ya esoso anu na dwoa na ye jai ye soso anu ase obi akura tu no wumia obesu enti ne ye de nsonwunu na emia kuro no ye de nsonwunu ni minia so nsonwunu no makuro no wuntem na ya pacha wo yin sad bani ne dia wo ese sebe nantwi no eni na wo baase ne nye enti we begged yesterday ye leaders and we begged them omonfa long term hye bi nto no hu ne say sesi o how say na da ho ema ya so ye hwe anyinam kanea so enti o ha na da ho no mo ne ye fa say na akọ enye se ma ban na abanti me ye ma ban ho ato na me kwado we be na behuna ma de no eyade da ho aban bia ba sa ade na mo ye sa skirmishes na enhe mo man no so enti we begged them se bebo na Ghana productivity akọ nanim no man ye kọ yanim punto mu de empirifom hu kwan bi o mefa so betumi aso ade we ya no and then times table na ye ka no ye besere because me bia me wo sese no de otie mi owo pokuase ekwa my lord da kopie mu amamole ni potem no lebu ni ade no we cannot attest to it to say previously no emfa mimi say black obna since Friday up to now amamole mintumi na kanem te bia mekobia no na light ni ho na madesu mu sa ene me pi endo asemi ba adwuma wo hwe efri amamole na chi hwa de ba nyina besi pokuase ba be pie ma asa wo ba ye friend sen kwa benya domi kwa benya hoi ba ko bna kro ne half ni nyina na ni nyina tumba bia eko off etino ade e bebo ne say sesi ene yemfa ne say akoso mode na asie no aka wo man because nyina yenim ahoden de ye de ma wo men ete ye den a ahoden no eswate ente ye mwa yen ente the best way ye hwe ne say enkanimani mpenimfo be hunu kwan mafa so macheche nyinam kanea na man for now because asat now omu kirem so mu gusu bo adwumaden kama ama motumi all restore power na maye na mum for now no munya nwie ye no anka ye besere so mode nhye begu akwam se o anya hwe no ebi asesei ebi atamafo ahafo no sese ye kase beso nyinam kanea na prekopa ma munyina enye ye because ahone de ne bi so wate ahawaba enti yenya ni senti na bi aha na me ya atoma mu benya nopa
ahom be na numre enti me ba adwuma madam ho so ahunu se fine this is a situation there ade bi wona mpese me ya na maye matade bi na meto na mato agu andra openi se nya me nko na me pon adwuma na me kɔ na gina so na meto ya kama so ye hye I'm telling you and not tell me she ba adwuma ya na se me hye but I was forced to say me nwe no because na bibia no man to matade so me na me ka kire ka denk ma adwuma enti em na me kɔ am to bibia gu anu mira asesene me hu an se taw etire din me na me ka kire wo hu no enti no ye besre pi na momoden a we enya oban bi asem se MPP ani si asem no ye ka asem se de Ghana o hawa Ghana fo nyina afisi o ma ye besre ye business no mo bi ma yama yosem wo ho saa nioma we enya abai ba ko pe na afisi yenim former president ofesi bi na danka guvuado ofesi bi yenim na Dr. Matupoku Prempe edu ba bi kura bufuo ni ade akura manike kan se meso woka meboa yes obi afesi bi enti I sabatam se be face reality ni yanka no kura nkyere ye ho se mpanifo ne for long term chiche bi nto ho se kwa we ni ye fa so ye gi sika de aye ni ye sika ne ye gi a ye mbeki sure se sika na ko ho ade ba ko he ye mpanifo ne se opening omutumi gi sika ba de kro mo bodin agi sika no enkoye ene ye ha o man no so hwe mu akwase akwahwe a ni mo bi o mjeje sika bi o mjeje ya banda da sika bi o jeje ye gi wei sika no ye be bodin akasa ha ne ye gi no ba ye nko ho ene ade ba ko ha o man no enti ye besere o man mpanifo ne nensifo mo ka bi ewom no kompom be fa so sika wo do ayetua e de fa fango sika ayetua de ama ECG ni ade no sisi ayon kan e bo no so already na kofo match so kakra de still na high nti e be sere wo no mo wai no mo fa long term project bi nsi wonom meje bi emergency bi no be gu akwan mu a e be che ne betuma ya ade no once and for all dance we bo be so ne de ya no ko ne we ya be so ne na ko no ha no da ho no next Ghana fo no ye huna ma nti e be sere no mo nyehye pa mai right kwadwo me da se Kofi fa mic na na afia no pay enkomo ye die no so kakakra ne ya matie from so enkabi Hitman, good morning. Me mum dey metia. Nano said the last time me be catch you say this doom so e blow me TV. Say me no kasa sisi a me fridge e pan e freezy. Time of pet and o freezy because of doom so. Hitman, akoye say ye light in semia in penifona ye ne say Okada boy a wato moto nenya ye kan say puncher. Tai nenya puncher also tough front. Na wakwa kutwa tai foforo de ahye otwi kakra etupe na asan dwo na wasan kopɛ foforo ahye saa akoye se ye no for just a moment ye nya ready say ye be ye no long term project anke yade ankomo hwemu no make sure so be ne te say long term na ye nyina ye den ye enjoy kama cause ejuma ye wo ha bebre ni nyina ye den kane na almost 99.9 ejuma ye wo ha nyina ye de nkane na ye se fiti Friday me nya light aha na me be charge me phone ne me laptop aha na me be charge me phone ne me laptop which is very bad omo nkan o ho no ma no madum no less than 10 minutes no ma send dum no na fe de omo dum ne last one kra de omo nso biom ade be chen ama ade a chen ansa na wanya nkane a enu insuraba kan about amomole dey enu the whole of yesterday na mo amomole petrol shell na chi honum na me wo honum na light ne che say dum so last ko mu dum ne be 7 mu on o man so biom e che which is very bad sebe ye nyina ye adwuma ye nimse mo ye adwuma asem na ye de esie nti asem na esi no munya akukuduro ne meka nkere ese bia sei na esie na enna de ye bedum hafo de na edum hafo de Saturday the whole of Accra kwabenya ablekuma kasoa dum everywhere was black na mo kwabenya mountains no so and I had a drone shot of that me export here man can me be show the whole of kwabenya Saturday no kwabenya de kwablekuma de ko kasoa ama sama in someone everywhere was black looks like say almost half of Ghana na echo dark which is very bad semu bayan hihye de ato say bia ende 6 to 6 we mu na benya otena 6 to 6 we mu na benya ye beti ase dan say mu ye ni dum so ebe hardwene ebia minim say ebo 6:30 per me do me fridge cause ebo 7 am minim say ebe do me light because you can catch you cause me ma me fridge nsi so na mu ndum nsan so na last ma dum no kwata kura bone be na aye
Sabi ye nyina ye diska na ye adwuma. Ye besro mo pa. Ye pom chow. So omo de schedule beba na ye nyina ehu a na ye hu cause from the look of things with the video that I'm seeing no enye nnani o tena sem. Enye nnani o tena sem. Nti ye besro mo. Ye besro ye pom chow titiru ewemu ha sei. Ewemu Hitman. Ejuma ma yenye plant na de ejuma. Plant na de ejuma. Ye to petrol sa. Cause omo dum light na dum a day bi omo dum kra na enye 4-5 times. Oh, ewemu aya agbogba. Enye machines na de ejuma wa. Nti mu ye ni se pu. Mabobi ka kwa. Mabobi ka just like that. Moon restore my yen. I just say yeah Sunday sika asan ko dey akoya repairs ye be sere mpanifo omo fan hihye ngu akwam no mo make sure so man long term omo nye ne temporary bi keke no right cause Ghana baby aye duru no it's man like yakoya nim baby a Ghana eduru no enya afi ne ye ne light mo be di ayi agoro no ye be sere mpanifo ye form chow. Right. Kofi made us a papa 2 minutes after 9. I'll pay Koma Yedino. One so wadrin chair and it's 059340 6565 0534 050 no Koma Yedi Fire Yina Mukania Hono. One so wadrin chair and saying, good morning. Good morning. Me pachoma ne soka krama me fro say. Daniel. You mami to you. Don't there some more. Because enra na say ya ewo obako na ya dum na ya so enti se ebia wonne ma papa bia wa just won say ebia ombeso line na yewe ya obenwa na omache wonne manyina ya da ma you yenso ye da se papa apa. Good morning. Good morning. Me pacho mami to you no pay for say. Baduka chiri tema community 1 side 20. Baduka chiri mami to you no pay. Aha, ano pay di slaba ma me ra. I don't know what I say. And your party asem. And also I say we fully and former energy minister. Napo. Send your party as man candidate for the asem. What do park of here be sabaki to our say? President Ben here do so president before this Mahama. No. Hello, Bedukech. I won't take this on the show. We are not here to portion blames to any political party. Can you understand your behavior? Na to me jina yi no and you can wasem enti me pacho and me criticize will be our. Good morning. Fine morning. Pacho for saying. I don't question from tema I put on the castle. I put over bring you young quay. And I some let my papa papa and the top of the ban of our that one. After yes sir say nano energy minister no about say oh yeah engineer e will be na oh yeah year obey master yes so who na oh yeah engineer na or person personal interest no here na master immediately no more in the me any transfer mo in the because Canada onu or on the plot one few because of person obi be papa wa na be anything no mo yes ade o mo in the say o mo yes house so and they muka be say enya pound so muka be say no mo share because anu e dey say better so na o to we into master ye pen so ade so be ye boni wo no mo e CG no mo yi nipa ne di ne kana fa ne tuma papa na me say we dey ma pam dey papa right mate me da se papa. Good morning. Good morning. Me ba che for say Melo. Na me nti wa no pay. Kasafim semante sai. Let me light wa 3 days me and soy. It's Saturday because yeah, say I went to store the Juma lights ya. I will be why it's ya can yaman. The better name is Canadian I rent car. Me say near Madam me. It's me my light of the whole day. Now license na the Juma is seeing a ditch and Marco School. It's a light of the and then it's a simple. But yenso ye da se papa. Good morning. Good morning, Obaka. Me ba che for say. Bidiane Tommy mami ti wan pay. Mami ti wan pay. You. Na me de na no ma bi se koso ane ha me. Ye be se party ni mienu no. Party any party bi no. Yes ro mo Ghana first. Party ne beto Ghana.
Tia best room. Omo no mo fix light and famaye. 2 days ni. Mo say a fridge, na mo say ni ani ayaya fridge. Because they say Ghana, cost of living I high. It will be a year diane de dia. Ye diane a week near their chef fridge. They say light in Nashi. Ye be day. Ni etinya ye day. I diane their chef fridge. Ntina e kana na ebe mene. Na say me susu say nkrofo bi wo CG wono ma omo jeje bribe e na omo di say adwuma na omo ampani e ma ne nkrofo mfo na nsi ho na omo fishi san nkrofo ni out ni enya ahoto oman de light ni nsuo e na ma ye hoto ye na sa no ma mienu we su gogo dia na ne ye koya na se ye bae ye be sire omo rakwa na manu asi right Martin me da se papa good morning me ba je fro say Hey mama minti wanna pay. Hello Hema. Well, too bad. Oh Hema and to me engine so 059340 6565 0550 EM fat for. Good morning. Good morning, Hitman. Kofi mama minti wanna pay. Hitman, Sama, happy birthday. Thank you so much, Kofi. What we say in penny for and we guys have blame games now we bar and our band we say we bar not or the this war with your uncle. Then you share when you say because of start doing so a jato me na feel I'm a say pin crown fat because of doing so we in Coco can say a jato ni feel pin po one fat. So it is very bad. Yen penny for almost they don't experience someone. Yen to phone na side we experience you because we Ghana and we say Manchester do so Obama plaster house you do right baby. So yen to me phone no. Hitman only ngamin adwuma. Won so nyankopon enka wo ho anapay. Good morning. Me pa che fro say. Oh prophet and sacerdote should do. Minia. Me do so. You. Edwuma the one say do so bena 30 minutes prayer. E ba no ye ni no ya dibi na mo ko ka no for prayer ni no ye. Da akoto mo ma si asi. E ka ti du fo won ya ka what is no pay. O si ye le check won. Wo wi chana fo won won mu ye ba ko. Ba ga na obi a di me kala so bi we call in for take so quite more ka no atio. E do mo ke e ma e bu o me nyina ba me ka te bi tro. Na ti du fo pa to pa ka wo ko to pipe. No, it's all the top plan. I want to no one fellow carry. Well, you are with it to be so. And do you get no work? That's the way I am. Right. Martin Prophet and Satete, thank you so much for calling. Good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Sante. Yes, sir. Ogidi Mamiti wanna pay. Yamisra. Me pacho. Yamato go for life. Yamako deserve for life. But because so cry, Emily the name of so life. They say ya yemi safe. Woman ye timid ma omni I am who ashe. I the so brown no. Esusiana. Yemi safe. They yes them say am penny for now mo she electricity necessary. The side tell dia and yeah, this year. No, Ayana. As I said, the demonstration, I saw it here was a person on the mark, country, dear power maybe. Don't you know my end, that's the idea. And yeah, demonstration, kill the liberal. Pa, like a young queen, electricity word, mama. I can never go to a chum. Yanko could be a chum. I'm one with you, the and then you dear one last keke yen big na manya mutu obi mo de o mo de munyi ni nyira de ma we ayo man no Hitman odi say bebre oni nyame aduma. Gideon Berma Sante, thank you so much for calling. Good morning. Good morning, brother. Me ba je fro say. Me ba te ko ku 49. Ko ku 49 ma minti wana pay. Brother, ni dinka me ma o awodapa. Thank you. Me ma awodapa.
Brani woman say by this time there was a 49. Me wa in chain e was studio. Now so do so in Tibakabra and me am so send ya near pen but me no ka say ye wo Madina run about ya ba DLFM ababesha. I see. Brani e ko so ne de nyame anim du kreni ano din papa ye be same penny for we yem enye NDC system and enye MPP system because so be light there. Hey, so we are MPP ni so we are NDC ni. U asumba u bedam. Sawati ate enti sa mo MPP ni NDC wo sa light system we moa ye. Ye hwe baabi a sebi ye de ade ne to a e beto won ne be ka ho. Na ye nkopusi nko benkupusi nko ni fasa ne ye no baabi light system de ye nye ne sa enti ye be fere empenimfo nhwe no mo form na isi form no mo toto no ma na enoma nko yi na Ghana emfa ne tuba penfa. Brako me do this year. Brako me nam kwa so me ba wonche. Martin Metremo. Thank you so much for calling. Abuzua, yen to me in fact calls ni bi ma ha ani the phone in segment no ye di be see ejaba kojo sam kojo Ghana fo akasa and kania dum so no e ya dia e ha dwene papa nkofo complain papa kojo bema ye na fe yeah Brako bra ye na native asesa no pe omo dwene yen omo contribution so ye ni so na mi hira omo pa me medical aka Oma no se pese ye ni yampa ye political lens into baby. Mimi ye MPP ni me ye ni sino na mfa hwemro because so how on ba ade ya ne se won Black of the only bi na no ho kire na pa no be defend these two political parties no. The only zika bi ni time ono kro mfrem pon ke cancer ansem. Enti e besere edu nioma bi yankwe ya ye nyina ye mfekire ye se ne ye nka no kro nkire ye ho. Ne ye nyina ye moa enya manyosem asem no kro ewo mu no na waka ne ye nyina ya bo ma ne kire ne krankro. E de ye ka ne se ye besere wonom. Sezi no muntumi nso ano prekope mani nya ya omoma ye time table nhyehyɛ pono na ye niso eno beboai because eta okoswa ade ya ne say amanfo ne ma yesese ne nyina mehu the last time obi bia say yakɔ ECG fo aso ya no pani bia ba se light nti we ya say ya be ni ya ma ebo obaka obokagu ene fridge bo ntumi ana no me de nyame nko a me gya si so me koya maza me so ade ye nso me yem praw nyame nko a nkaka abano I'm telling you ente besre ye besre na omo modin ama ye hyehye pono na omo ye adwumaden ma ye ho nya hana eja nkane no se nkane no kode a ene ye Ghana nwuma nyina ye den e begunti ye besre wo mo pa sini ansa meso so no DJ Ziggy mesre na hwe me page wo ma me na me di mienu bi agu na bonite na me nko na ne enti na nkasa ba so ndi mo fa asefo nda ba ko mienu bi aba na me bonite enti bra ko bna awoda ba ko bi wa me bonite na ye nko I would dedicate na eko ediama me wofase ani den ede Joycelyn ko school half mem lighthouse na we efri ono ane maame Porsche ayebo a ono so manso totokrum no kirem ne en doba na de nyina Joycelyn na woda nyame nhira ne pii na wonya ne kese ekwatenten nim die mu do na no pay yesra ediama no happy birthday me wofase Joycelyn a ko school e wa half mem lighthouse we efri wo madane den de Porsche ayebo a ono so wo manso totokrum ena wase yemfa wodai emam na de hobio eko ediama me wofase ani den edi Chrissy ko school e wokwa daso na efri ne sister Agnes Samira ono so Kumase trade na wase ne ne birthday ntia no pay me wofase wanya ne kese pa kwatenti mu wode wogire ene nkwa afia Nyankopon emfa de pa nyina mo no po entato ena yesre ediama na happy birthday me wofase Chrissy a wono wokwa daso we efri wa sister wade nyina Agnes Samira ono so Kumase trade ena wase yemfa awoda sunku we no emfa mawo na ne kwakwa no ba kobra no betu manum se me wofase brabra kwanten ade atonani ade atonani eyi abafie enti we no osre Ghana fo nyina se yenkota nachi Nyankopon ya adoma ne maame na ade nyina madam abena nyako odaya wansori enti no omode ne betu mpam Nyankopon ya adoma ofori so busuma ye wo me ne de toso aduasa e wo mfempem ye na aduonu nsia mu na ombesan so aye ne kwakwaja som no ede ama no e wo kotonima abosoma edi anim de toso ne de dikan e wo mfempem ye no ne aduonu nsia mu na asesom no so betodwa e wo kwisia de no beye kotonima 2nd May 2026 na kwakwaja som no e be koso kra ne fana burial service no betodwa e wo esuwin 7th day eye Adventist Church anopa nondu na o matnas na bibia etimi akonka nti wedi eye na benti nkwaja wonum na sanso na eye honabo Richard Kofi achina ono dodo abon mane se Kofi chief oya senior member edema isuwin electoral area ono so ginemu a ne ma meni mpon ena da for me a eye na abai nti ebesiri nua ba Barbara Kranten ene assembly member edema adesho mo isuwin wasante mantem honabo Richard Kofi achina yenkwaja wonum na eye we abai wonum a
ankoma ba beta ye chi na nyina nko prepare fam wonum say say de kofi wi na say dana na edro no na senior but so kofi brahma na fe Hitman bedo bi as so den video no to DLFM 106.9 na me koi so ni me de minchi ade ice cocaine no ne board ne me koi mechi ya ye man penny dada integrate responsibly. Yes me chia ne na wate ase mechi ya ye man penny dada John Kofi Ejekum Kufuo osi me tiri ne ne fe pa Nyankopon ye ne kese no yin ni free adum nko adum na ma say ono ane kan press excellence na nkasa na ka kire me say ni me tiri ne ye ne fe pa endi no Nyankopon ye ne kese na onto ne nkom na o ma na hoden me am tiri ase ya no ka we a now asensia honorable Henry Kwabena Kokofu Nyankopon ye ne kese honorable Kokofu ne ho te say ne ho ye me tene nka chepa Hitman medman is right Martin that's a papa wow aha and your day of fan edi kind on the show edi besi well thank you so much but here the part 3 no but hey then we have a full house here this morning and I see Mate meba sisi ya Mami wa young one, every time I'm a jazzy out. I tell you, so mama, baba, sister, and I do Mami wa young one way, every time I'm a jazzy out. Michelle, so mama, baba, sister, and I do more, and
106.9, 20 minutes after 8 a.m., 9 a.m. here. I'm going to say 8, but it's 9 a.m. here. Anidaso Wɔhɔ Obia Jumadi and so. Kodo, for Mike na, Inshaba Kodo Samibiwa. Kodo, yeah, hit. Meton Kapa with the Monso. Right. Now, where your fair toss me, sir? Yeah. The Wuchami and Afi and Transway. Black of Ramena say, na yama ya tia phone na kwaba. Right. And fama a fan a tosso me and son. I wanted that so homo be a jumedi no so na. Said the enemy program no. Anka ye a fair tosso me no pet. But ne and such a yabum. Into a fair tosso. Emi ensambem kaba free samle ya kopim no nudi enka dia nwum nko a nanso na nanko ne sa ne nyina ne sei twede ampa onyankopon besa ya dom ba momu a de okurade obi ntumi nyim free ne nsem na okase mpuna na epuno okay why na de ne bio e de afe ba ko aka ne ade nyina ye boss Anidaso Wɔhɔ Obia morning show e ono na tenadwamu Mr Prince Charles Kwabena Open. Oh, na day. Me come as me came. We are say wunnim a. Kwado. Catch you fi so onye. Me na me bo me din no. Me we be say say me came me boa. The din pa sha da kem no. Eh ya Mr Prince. Kwabena Charles Open. Dodo wa sanam na ne say DJ Hitman. Anidaso Wɔhɔ Obia hene. Eno de afa ba ko akasi ni amfie ho. Na ye ni so na ye ahoa ho ase afi wei abeto bra kwa brade ba ko a emma me hu se awoda obi di na awoda manage ne se a day na ye wom na ye 24 hours no bra kwa nya ni panyina ne to me no ka se na weekends ya ebi hu ofese na ye obi so wai ba trese ne wo but ye koja na kwan ye de ne konse de wa ya daka mu ma bewo ebi a won tene nsene nipa na wafiri mu no mo ma ya dumbi na twede ya mponyankopon wode adom yen nti medum pempen so se ne mani age pa na ade ba kwa da me di yawo e we mebere hu bibini ne se obi wu a na yakoye ho ma kwaji yani ene ade a but I mean the right time I say celebrating nipa na ye mra nipa na tiase ya na nkwan ya bidi bi aka ho me hu ni se na ya da pon na ye bibi ase ye se ye ma one me say de bia I'm telling you me tiase ya me kwa me bai me di ma koda wan fie me one femia me nyame ya don ton sa frem yankopon ton sa frem ya adom because e dey say me ko heaven ana me boa heaven dey be ko yentumi so fa ye honam we nko to ton sa frem ya o say na me nko heaven say ye mo wa ba say enti bra ko bra me say say be to form team na wanya madoya na atweda mewu a o ba me pa usum me yes tro bruta I'm telling you me yes tro bruta oh enti eni pa no udi wa woda ye momode ne ye ma ne nyefe oh enti na ye bra ko bra woda enti ye bia no na ye ton safra dofo mo ofie ha ene adofo wa bonte titi ne benche mu tie nyina no momo na ma ne active ana ese wa cross no ayama momo no ya e pese ye we bi wa na ayama ja na ayama different account ti ene momo no nyina fa production for so production momo fa mo na ma me de na etedi ana nya sa but ye besre momo a ade ba ko ehu ofia ne se wo de na ma na tudwa na ade kudie nda de tudwa no na nipa ne be fra be ka asem foforo mesre mo hihye wo ho say what where meeting no terms and conditions one obe wi obefra na ya asem foforo e bi kura to me say one na wo na ma na me de to ho no na mpese me fro na ye di nkomo obe wi unhu ni ti ho ne nan ya besre mu we eye DJ Hitman the birthday mumu number na de to dwai yes re mo adamadama o say dey Mr. Hitman DJ and they say call retirement they say you listen say obi den dey want me for penny there be want me for penny ono mo kwa no me ma kwa mu yiri say Mr. Prince Charles Kwabena Open wo dey akọ hwem enti na birthday dey open dey say man for si form enti bra Kwabena dey say ni ye be si form I think say e bomb pie sofo wa senior man over here dey say e bomb pie na ye prepare chiri ye wi afini esi form na de say na ye hu bi right so prophet or hinaba wa ha prophet fa mike na na fe ye mompa ye na ye hwedwumadi na se amen message say oboni ndem kwa so ye nyina ye bekata ye ni na ya bompa ye onyame tumfo wo nyansa nimudie enyina eye wodia wo mara esem o ma nsuo to na wo bo awia nso enti efra onyansa bo akwa ene da ponda kese a wasiesie ede ama wakoa prince na nyansa mu no
se emre bedu na se wo de afe baako eka nipa emfio a wode benya asase so a ebie akwan akese e de ma no me mpa yebo ne se ninyi a wonyi e de yakọ nanim eneda yi eja ma ne nya nhira kese emfama na barabo ade a ebe ye wo haw amane me de wodin a eye Jesus Christ a ye maso a tumidie nyina bre ne ho ase edin a ye bo a ayare fo enya ayaresa me de sa edin eyi mpaye e de ma ne kra eneda yi se ena ye na woda ye twa hia mu ha no mu eni je so nkwan ebekọ so wa ha eni ne kra anim enkosi ne nkwan na awie ye ma wo ha amane bi emeto no kwan mu da ma kekan wo biara ento na brabo yi mu da ma esum biara ento na brabo yi mu da so onipa bonefo se megina ne kra da na feda yi so e de asore atia no a me de wodin eye Jesus Christ edome ese na gina tuo me mpai bo ne se emre onipa ani agi wo nyame mu no na wo de sefo ne de o pese o se ade ne a wo sore e woni fie ne wo hye ne piem na wo se enne dai de me nsu megina so na mama enne ayesum kese e de ama kwabena abrabo no enne sa nipa kro bi biara wo hye me some osuru jan osuru apna dan se en strike no afei enne dokodoko de wa ha no mu onipa bi e bi be kana no eja enye nhira kese emfama na abrabo nia ono nzo so ede akoma pa ede betai echire e woni fie eja enye nhira so fama na barabo ma wa ha mane e ma wo maso da ma wakoa afi edai ayedi enya kadum emfama edoma etien edoma e wa ha dom se me ba praise birthday ase na praise birthday me ba bi me be di bi na me tie bi na enne ama me nso so ne a me hwehwe me nso me nsa ka erade yere sa afama obia to me wura me da wase se wotie empaibo enne anopa yenso biem asedan kan wo do be Jesus Christ din munti amen amen so for yeda se kwado to asom ne so na right it bra kobra ye mo yensem asofo ye mo yensem an ya me share ne pi empire ade ba kwa manage na dokodoko de na atwa ye ho ahia no obi o ko wi party ase o ko ye na onum wie na fa ne yam ha dwen wa we be ka say Hitman ko poison nipa into yourself for there anumde anum pai bomi sa ha ni nyina yame adom ya twam ananya sa ne ti enti bra ko be ye dure no ma menye introduction kakra bo mode aye hunya ma menye introduction kakra na adofo a aba no me ndan wodi papa ya woti ho ye minu aprekope a ofri achimda and ukopiem was circular or you one of the biggest phone dealers a was circle edia kamera ni hu no mo fa kamera no so hunya pa edia wo bi ade friend ye chairman wuntumi chairman wuntumi achimda na ofri ebi ode benadantwibosi yakon dabi okay I watch him and I can see DL Callers Association DLFM presenters association for so abepiem lawyer fans wow and senior we introduction ma we so chairman won't be e wa ha menu aprekope e wa ha no mo and maami a wo to aso yi okopiem wo tema your friend Muni me sister Muni madam ya otoaso yi yes what is am penisa madam ya otoaso yi wo fe ya otoaso yi aha ye maami Muni ana ono so otoaso fefefe no and from maami Muni no ye me ankasa me chairman kese pa kodo won say aya me try chia abrantie bi already so Oscar 1313 Oscar 1313 motors. Okay. Oscar motors. Okay. Okopiem agboba. Mo big car garage cars bi a opebia no. Obe no obi ato. Oscar na tia no na ne ho kan so. Oscar 13. Oscar for no way. Ana otwa mo. E ba cho ka ye hu ndi anka ne beje. E din ni so hia. Obetumi e wo kakra ma ye. How fair frozen. What you say? Stella better na asema ye kan yesi o money din tira ye hia na ye tumi afre no awari aso ni asem openi adiasa adiadia enti Oscar 1313 so ni ana prophet ohineba so e wa ha no ma na kan say Dr. Big City so e wa ha the biggest city big city wa ha na we have anything Kovitela se mama na ehia ha ya tete ya nyina mama we have anything Kovitela kwajo so to so na afi no e fe na efu atela kwajo to so enti bra kobra bebe yedu sese no se de be no mo a manya akwanya atenase no e be ma obia so ya bompa ya wi obia be kan Enquires sesem ne wish opeso de ma ye bra Hitman no ye na me ye bre nintin because enya bo no ndo pe ye kurekurem o metu yen enti e be sere mo ba wasem no
wacha esema ba ko bone tofa na bone tewmaye nti nkranche sama wo no ye me meka me de last nti ye hyiase ba ya ka say ladies first ha ye ndika mama no no ko brating say ye welcome wo mo pre ayama ko do mo akwa nti kamla mo fa nto mo so na ye mo akwa pre ko na ma ki say fa to mo so fa to openi ehu mo de ye hu pa openi kamla ni hu mo e de ye hu ni e de asema aduma ba o aduma na e de adia na bu ye okay so ye hyiase ya ladies first ye nuanom a maba no ye I think so mo ye loyal fans of dear presenters enti no mo ye papa kita ekuo ni ba ko a wonom etai ye papa adwumayefo etire DLFM presenters no mo tai echi o ma ba we mu no mo ye bida and I think that this is not the first time the kai me bi atwema wo ye bi amia bi asome so ne ade bi aso pen o bi asome so so whatever oh yeah I see it did say peche oh na den motor man for entwa ye born ho anya adewa enti o ma ye bi pen enti adofo ye mo entwa no woni made e wom ye se ntwa ye kan hwe entwa no masa ye very say fanta enu ntuam coke enu tuam e de ade enti adofo ye mo akwa ba okay DJ Hitman na ti adwam waye mu mma sema ho no waye kunwani mu mma se hunkum enti no ebema abidiafo na akwa ba na afi ba akwa ba de best dey say Obia wo ba 1 minute epa ho de a microphone no mesro no we no na nkurache sama wo no na ma ekuo ne de I think say omo boss ebeda o ma no na ono no omo de omo nyina afa no so na ono na kama wo mo enti yenko enti ba bia be share so yen share from ma no you make say ladies first so madam Stella say ya madam Stella say or your baby if I be my microphone distance no covid na ko ahofe covid ni hobi oben no on be microphone no say no waka baby kakra na ya to so madam Stella into okay elejo da ye wa wo dey Mr. Erade Nyankopon say ombo wo ho ban omma wani suade hunu embrem omma unfri adom enkwa adom omma bebia wo bedrun yeti wudin kra chese na yakase nyame ayebi nyame mo ho ban woni wabusua ene wajuma yefuni na kakra metima kan okay right kwajo so madam Stella akasa na you from madam Stella ne enko sister muni ho no so enka kakra na yentua jumadi ne so join you live on Facebook live on YouTube ba na won so share link no ama ofoforo bi so etumi akabi muni fa mic na afi won so kakakra na yentua so bra wanim kakra pacho bra wanim kakra na yenti won kaye na yenti muninka ma manen kan wa wuzam ni ka wochi ma okay sister muni yeti o and there ya wa wodai yesra content ma o ahodin eni ahodin ni yechi de be de okay your birthday ka muna roko Allah baka lafiya Allah baka rogon rai da lafiya Allah sa aikin ka je gaba amin Allah baka lafiya da yan wake sun ka duka amin papa ni bia ana sister muni alaba musa o alaba musa nyami shano no kre alaba musa nyami shano I mean said you can say alaba musa etredi boko etredi right so problem nya nte say in house na de ye ne wa na wa ha itina ho na aba no wonum na yesi mo kwan na mo pira mo mu wie na bre ni bi ka ye besi dwam e bi anka afi ni o ma na hu hia no we no ye na ya bare de we mu say na ye lie what you say enti I think say senior man ye man nsi dwam okay senior pacho be microphone na chema wuntumi chema wuntumi ye bi sa ni din no equipment of us unya chema wuntumi kojo we dey interview no na openi adibi ho no ma ye hia nyina esua de di bitua ho udi chema ko piem wo circle tiptoe line there phone so ton no was de nanka me feature pa o ene me hwe kire akwan because me phone ba ko ni apai me pe mono e de ne bo odin ni bia kitua bi so na metua e kire din awe kire ntua oh na dey e kire din openi ye mo akwa ba right e na free by de tie ne se mi nua na de ma bedru fia okay ene so akoye na wo dai die minti mi yine ma so be prepare kire sa ne tie nti ne hodo ene soma wo somo man
ɛne yɛn nso yɛnya saa ahokeka no a Okay. yɛde abɛtaa n'akyi Right. nti nyame nhyira no na nyame nto ne nkwandam Okay. na yɛasi n'ani so biara nyame nyɛma no Okay. Ɛda mo ase. Nti ne yɛhwɛ anim sɛ kyɛma wontumi bɛsi fam. Sure. Ɛnyɛ saa. Obɛsi fam. Obesi. Bɛma nsi nso ma so ha. Ba o chairman obesi fam. Better. Right. Nyame nhyira wo pɛpɛ ni. Me to mani a me hu sɛ something Oscar 13 so ha. Oh, okay, before answer yakɔ. Oscar, opening me yɛmfa yɛ microphone deɛ no ma wate. Na Oscar nkasa. Oscar 13. What is a man bizarre no pebi oyɛ Oscar 13 ana papa ya. Kɔna Joshua Cars no ton. Oscar kakakre. Good morning. My boss back up Hitman. My background, I think say me da coming to me that. My boss back up ya also man no. See another day that's from Kumano. Na ye share the pipe body man. Nyansa nim die. Bibi biara ohia wona brabo mu a eya de pa no ne sa entumi nka. Bibi biara wa hwere ma ne sa enka. On shane de. Nya easy so be so ya machi. Na obeya adwuma. Ko time no de ba no. Me hu say nya easy. Ni nyina akire no oba. Nyame nka no ho no mbɔ no ho ban. On shane kran. Bibi biara hwere no on shane na mu. It's my nyame share. Oscar 13 kwajo so Oscar 13 na akasa no. Black obran na. Okasem ba ko manage ho sɛ nka wa man ka nyeye. Ma yɛnka nkyɛ ne sɛ nka wa ma nka Mr. Oscar nka wo de yɛka. O de yɛka. Ka otwe mu tan. Obetua. Ya beje. Nti why are there pa sɛ wetimi aba. Nti me hu sɛ me hwɛ me nsani fa so a loyal fans of dear presenters o matwa yɛ ho ahyia. Ɛno mo dɔɔso pa. Nti no ye behwehwe wonom pani a oda wonom ano. I think ye nya pomo president ene anya hwe kura mo secretary na vice na wo magina mu na eja wo mapem mu kakra na de ode wo na bia na obi pam wo ye yenim ni info mpa ba bi info mo nhye se be ya asem bia nkoba eja na ye mo makwanja nti opani oda wo mano be ba na obepono ni minim de ntia mo piefia na monantese ye modiam I think say nka mutumi ba kokko ni se ya na nka mo be boa ye pa na eja motumi apromo na mama ya temonka right. Yeah, and to join you live on Facebook, DLFM 106.9. Pay ye did you may the war Casafidi is when it does so mobia extended version of the breakfast show. One Casama for no Atenase Kodo and then Ninkomo fe Yenti dia Ecoso. Opening Wakwaba. Yeah, and Penisi and Nimusi Bisa. America Crendi at 2 1 catch it. Nimus will be a pamwa 9 baby from Hinta. Oh, Medasi. Enye Obia na epame na ne omuni se obebo din edikan edinkan no medin edi 49 na ba ko ye ma die nyina amansie primary 49 brapeni Abbas Austin okay Abbas Austin Kweku 49 na ne omuni se efia ha de sebi efri se papa ebie ha no ye de high ye fie ene se ye do papa ye pa nti enam wo do a ye de do papa nti na che se obi a wo ben papa bia no ese se ye den ye do ese bia ben etwie exactly nti me ne mikuoma eye loyal fans of DL presenters ye nti a ye ti ekuo no a ye pese amanfo hu ne nti a ye ti kuo ne se ye hwe se bi adwuma DL eye staff moye anase presenters moya Ghana ha sebi adwuma moye na obi anya bi ne eka kire kra ne se edura no pa sebi se me manti me angu headings ntem kra na metia na hitman wa makwan se ye na ye nyame ase se me kra no menti bi na me nyame ase a me members ne bi da nyame ase a eso ye nyina ye so eno ye adwuma ba ko a e down so e wo mu station no anase any other ones na ayeden aka no ana ahomfama sebi mowo a modi ye modwuma ahomache sorry ene ne kekeka enye easy especially papa film no Chazinte na me busa se opening o discover edina wa bo uko anfie anye din na ne yebo edin wa nsan be bo no nti wachi ne dedua machi ne dedua right so so a obetwa nti opening say yahu me botaya mo de ti kuo ni say mba be boa DLFM presenters na ahye yenkura nya ho den sonko aya adwuma ene yanka bia nhye mo pia ha na mo na kese yensen nia edi aduru ha kese no ye brapeni hitman na woda nya che say senia ye say ye support presenters ne de
ye say ye twia ni okay ye twia ni say ye twi he boba bia da kwa mu bia ye twia ko okay ye say won free fie dua yi mu okay ofifi dua yi mu nko ade a ye betwia ni adane no enti hitman ti ane ye bae na hitman ti na ye bae no kofitela gina mu bi kwa me afum egina mu bi omo say omo nyina birthday na atwa nya botero we na aka na asem yi me pa che wan edi na ye afua tailor enti boniye kofitela gina mu bi ene say ni birthday bae but bra e bae no ye nya ne nti yentem kwa me afum so de e bae ye nya ne nti yentem but send ya ye ka say ye twia da ne boba bia na che say ye nkonya wo bia empanisi san kofa we ye nti omo amankai no mo be go back yeah na aye fefefe no kre enti ye fa hitman akonya we so hitman de eyende na emum ye ba na ye ma hitman bibia eye den akofitela obenya ne de ye bra kwa me fum ono so ebenya ne to mo nso ntwa ope mrepem mo besi fom nya sa no kre pepe enti kofi wote no pe de ye ba na senia ye ka se loyal fans ye de presenters amowa ha ye tamochi na ye nikum ho na ye do adwuma ye friend DLFM eno na di yedru ha anope right ye bani abekire wodo right back obra mo ensem mo ya de in fact mo ya de pa na mpenizi sebe utumi se yenuanu mu ba ye ncheye Paul Amantem etu baabi na mo ye che di kanfo en Vincent ni ma odo kakra mo de na di a kire na ye ni so en bibi bia badi so obi di na woda wo ye bibi no na omo ye nti e besere mo so enye ni nyina na mo de be ye for birthday nko a so obi be wade a mo nya wo fa me wade ye nti me ka no keka me fure kama dampai me wade a mo mra wafa champion tailor mo tese wa wo a mo nko bibia bi nka ho wose eze bi obia ne be wade obe wo no wade no kre ni wo mo ni se ya ka se bio ye ni mo ba abusuan no se abusuan e ka ba eye den ya ye chema no so obia so better sa na sika so ba ye be chama na so obia so enti ni wo mo nie se bi bra pani o ware na wa ma loyal fans ya so ate e kire din sani ese ye no ye be ye better wonim bra kwabra say no I think say ye bere nti no de mo de ba ye mpani say ye de kokuwa mu ade ye de yichi kokuwa mu ade ye mpe da kyen semti bedwafo anya hia mpani say bia koku nto bedwam ba bedwo wo mu ya koku obeto ye be yi ani manato enti ye besere opani ba mo ba ye no ne kwa akra ne sei na munsi form na ye hu de mo de nam na eja ye nyikuku mu ade ye mfa kamla ne nsi so opani hwe be ade kro no wana fatos no mum yesu ne ye hu de wo mu de hu se ye ni di abosome kra na ma ke se adwuma ba no pe aba adwuma ba senia wo ka no em se ye ba no senia wo ya ma ne kwa where do we yifro ye me se ni yifro se ye ba no mpa che ye ba no ya ma ne kwa ye se enwanse na ni hwe kra no pusa ni nsem opusa ni nsem yanko enti chairman bacho obebe me hakakra ana I think say eho mum ye ye nyan say kamla ne be hu ya eho ye enti mema ye chairman I loyal fans Mike you say na the camera ni na me Mike you say say na ba o ade ade kura e ka sen openi fadi to ahwehwe isumaye loyal fans of DL presenters ye ba no ya manekwa o hwe emfunini ya ekuta ye chairman Reverend Sergius ya Mr Hitman ne daso akono kama ya see ye the way ebe che no na ya ma na hu se ye dono na nadwuma o ye e wo DLFM so ya ade a eso ye ni eno nti ane ye de flame yi ba na ye de ba no ye se won fa monetifi na osori a enhye ni nkran ewa adwuma o ye ne hunhunu se sebi adwuma no wa yama na to ebinum akoma so ama eno hu nti yate ehunkuo a ye pese ye de support presenters omo DLFM nti eno no nti we citation mo de bona baso de ma power ye me yanken kan ayi kofi se brofo na matwere gusu nti we ni film royal fans of dear presenters to Prince Charles Owusu Obin aka DJ Hitman God bless you thank you nti bra kwabna in fact no ho ayefe pa me mo fa sana ho fe da in fact mo boas mo nsem my idea papa ne de hye mi nkura kra ye God bless you na so opening nyame nhyira o nti
Hitman Yamisha P citation is Yeniaso. Right. Yeniaso pa, but I think say bibi wo hobi. Because we nko na made ba ye dia grant man. Sanya ye ka say ye nua Kofitela so ye de ne ba ye. Dem oboada. Ye de Kofitela ba ye. They say about Kofi se fua. Me ba cho Kofite. Papa no. We ye Jerry Frank Taylor. AKA Kofite. Hey. Papa. Ragovi. Yeni so wati. Any akwa no mo present him out. Ragovi yeni so. Yeni so pa. Fi sebi ye kan se sebi obi hye kire ho ana oboa toto no ma ama sebi akonodie bi aye den apie won fremam. Enti Ragovi ye pese ye kire se loyal fans of dear presenters. Wadwuma wo ye no wo hye kokoa mu but ye hu. Enti Ragovi ye pese ye de hye unkran eno no onso de bebo watifi na osole a won hu se wo dom eta wachi eye loyal fans of dear presenters eno eto nchen bi wa se ne ye di kanka ye se ene ye de bo ba ko Kofi Sanjema no na ye de bo ba ko eku eno ma miensa we nso ye nua Kwame Efum ye nua Kwame Efum agona PSC ono nso eye sports ewo DLFM da sports ano sa wuti akire na Jesse ni abusua ne ka ho na wuti se wuti ma yo de ni nyina ye akwanya papa ana daddy Lumba abie station ma omu nyina efa so bo adwuma ma ye tenche ye loyal fans ye deyi sports so chese programs amoye de enu nti yentimi nkonya wono nso na se ono so ni birthday no yentimi ampiem wo ha but ye piem wo Hitman de na chese se boba no ye di kumiensa se ne ye di kankan no nti Kwame Efum so de right bra ko branya moyense ma ya de papa and empenisi se bia bo ni jaja kwa ye nya no kwa ye citation kwa na modnam ana de foforo ka ho nam ye bire nti na boni to Rabeni eno to nchen na ye nwie ye sebi birthday de yentimi ni birthday na ye mfa flame nko ama meche nti ye wo nokɔ de ne ade a ye de ba support maka kire mo se yempa kokwa mu ade munnie so na momfa camera ne nto so na mo hu dwuma ye bedi ne fia enti misra o zepo no bie yempa kokwa mu ade onipa na okita camera no ye obedi mumu nyame nhira opi sisi ya no obofo pani ba ko pa oboye ho ba hu nie enti fato so na DJs gibi project na ye hu ade kro wom enti de ka ho bi nso sebi me pacho ba ko mo ano Mrs Minta ana anya ono Mrs Minta ye vice president eno no Mrs Minta enti we eya no mode o mode ba in fact ye hu o Facebook no so ye sere mo adamo ni dim enti mo de amfanto so na Ghana ene da so no enti we den moto no me pacho we papa ni bia Ghana de wow we nye fake one original ni we original na ba ko nso ye de anya me pacho eno so ye meat pie no so e ka ho eno so ka ho den a se bi enuanom a o ma pie mu ha Hitman ene abusuafo o ma ka den a on fa nkofie on oh say abusua de wu didi a woni abusua na edie ene pesi ehun bia na nka de kofi a ya ye wi ade ehun ka beta ya ko bra modi amana wi modi manu wi a de ba ya de mo ya da se fona ya mi sha opi woni ekuo ma ne nyina ya ka se Nyankopon nya mu nyina akese so ma me fa konya na me ndo ma da o ma se preko so meda ekuo ya se papa and meka se Nyankopon ensure mo de o ma hwe bia no Nyankopon ensure wona mu won mo ho ban ebra wo kono o de o mo ba bedu ya wo konso so a won fo mo nkodu asomdie mtime da wona se papa no mo nkoso support DLFM presenters Nyankopon ensure mo nyina medamase thank you so much we dey mesre ona yasre akonya kakra na ye mama na asansa na wa sorry chema na wa be chema ade oh money mo ayebo ha na mama na wa sana ko dia Kofi Mane kasa wi David mama na say asansa na wa kasa sorry okay because me chairman general ni na Kofi you have only 1 minute remaining me tell Mrs Minta ne ba mi hu ne da mama Nyankopon ye okese Nyankopon ye mo kese ne ho fe papa Mrs Minta
Say me who ne da o. And then correct pa Mrs. Minta no. Meaning say you kwa unko bi ntra. There me nkobi. Yes. Most of the time you be outdoor bi no me nkobi. You see that me tu kwan na say. About echimafo ontini ne fun sample. But next one they make kobi. Next one they make kobi. So kojo yan to so am I think say kojo you be twa cake no na fe. Okay so mama Kwaku. We dey mesre mo a bra kwabra. And now we do birthday. You remember back on so Mabel Ewua. Mabel Ewua our lawyer fans of DL presenter. Obewale. One no na edi mo birthday. Oh wow. Okay. And eyo no so ne birthday. Wow. Inti na ye ba no Miss Mabel Ewua. Oh okay. Aha, ono so ne birthday. Miss na kire so onwale. Me bisa wasem we se de be no mo pani. Miss na kire so onwale. So wan ka say Mrs. Me pa cho any anofom. Hwe o ka say mu yo. Mrs. Mabel Ewua ta ene eye ono so ne birthday. Woni bra kwabra na edi on birthday. Na just say Mrs. Mabel Ewua ona ogina 49 sani fa so. Nti ne ye kan say nyame nhira ono so say wode ne ntoma bebo lawyer fans mu. Na mesre akonya ba kon so na obi a opese obeka lawyer fans ho. Konya Wɔhɔ. Enti se opese obeka lawyer fans of DL presenters ye ho a number ubetimi afre. Number ubetimi afre 0544 36 22 31 0544 36 22 31. Sa number yi na wo fra Akonya Wɔhɔ se ubetimi aba beka lawyer fans of DL presenters ho. Senia ya pie number ni bio 0544 36 22 31. Eno ne number opese obeka lawyer fans ho a obetimi afre na nkomo bia ewe akire bia na mpenimfo ene wadi ni watimi abeka ye ho. Right. You better 49 na AK Mr. Abbas Western. Na Mrs. Minta on brakobra. Mrs. Minta ye mano 5 seconds na onka bibi nchiro. One of our lawyer fans back on no and opa bia 24/7 almost ye shows ni nyina. And Benzi sabe abondi ajakwa enya no kwa. Because na man kan bi so ha adwen. Enti na ompre mbem kakra mama kwa ba. Bo udina Ghana for ntini pene ne kese. Mrs. Minta. Na just wa wade. Nti obi wa ha na so oyesuje nani ye nani di wachira wabokegu ajisa me de mechiri mama no edebi mesi wabokegu echiri basem ono na ye kana asem kojo montu ankoma no so enti Mrs. Minta yes DJ Hitman ya ne birthday kan bi ka kregu no so mama bra bra Mrs. Minta papa de kobra enti no memfa ni ndia agro mo am wo studio ho nyina nyame onhyira mo no nti na ni mo nkyere mo eni odo a muda na di ebom ba kope ejumakuo bi anka ye ba ye we gina ha because e bra kobra de na aba ntinka obi amfi nanso mun nyina mo ka bom de odo ba kope eye e ma na ye fe basam ne say bra kobra na ye wa wudei rade onti na ni mo nkyerɛ amen onye okese de bia me ka cho me mesim ya de connect Mrs. Minta na won so ye prophet ti ye ko ye guso kopa na ye be ko akodu bo sha asase no so rade onti na ni mo nkyerɛ pa ofi ko ofi ba enye hia de ema ono erade ejumafo a mo hie mo ha nyina so erade onti na ni mo nkyerɛ mo e wo do sonko a mo de te ha ho erade ma so odo na nyin maboni bia ensi wo yɛmfa n'anigye sɛ ya n'anigye wɔ baabi a bibia bɛyɛ bia bɛwie pɛyɛ ɛwɔ Yesu din mu amen Mrs. Minta da so for my medem pa boy shira dickness brakobna kasemensi apɛ na ya bia ne sa enti we de ye besre na cake no si etwa yi house no de ye no ye kasa de ye ne wa haya ye nim kwan de wo bɛfa so den den ha adwen ayi yesre mo DJ afi bantumi ama won go be na woda ya na cake ni ye de boa no ibia na kama ene ho ne be obofo wa ha fine that's fine we say enyo na be kire de ye de be we trim and because birthday pass wudi a ya nwa won so de intense yes akura anyefe oso ana meboa nti no ye besre na adofo mama ye gina ye na so na cake ni ye twa nti DJ Hitman ube free microphone achi that is the truth say o free ho no nti mendu microphone fanyum tum na o free ho bra
na wofa anwumbe na me fantum unim akwa no ma me de me kraba afode me ye de metumi ya member so ye o da bi tietiti na da de Lumba bon me na ne bra so kodo tie ma me monwum we mu o so openi so bra me ba ma me bon nya wo na be kire me so bra okay mate ma me betra ho join us live on Facebook DLFM 106.9 ishaba kodo tena se na me so me nko honom it tena se wa ha no nti no yedi kan ade atuma ne mu nti bomoden na onkan ye ho abadwane ye live on Facebook at DLFM 106.9 me hu so no anka sa na de nwumba akwada na koma so ato ha me de atum ti bo na nti no bakojo ma ye ntwa cake ni wi ansa wa bo nwumba ye de nwum na atum Jacob na WhatsApp pen na mesa kakra me debi anya no yi ni WhatsApp pen asa na ye mu mienu se wo de bent wasa anase ye bo nwum no wasa mu de dance dance WhatsApp pen and mesa asa nti ene ye be hu wasa mate better nti sisi sofo ye be se na sofo mbeboa ye na adofo no chama wuntumi my sister lo say sister muni nyina wa be ho na ye twa cake no afi ye twa wi a kojo cake ni yenda Samje bakery fo so ase papa Samje na si form no Samje Samje na wow Samje ati say openi e dey na mi huni dey na mi huni on time go jare o man bi say ye libre enti ye nibre ebre ni hono musa yenya na ntamna yenya na yen sorry so esi ni num ne de ebeso man bi say de o be ka tuma bebia aye kama so kojo bakobna enti se de be di kan aka no ye gusu tutu ya ma na ja cake no ene ma bi amamre bi ni amade bi ese hwe na ye di gu akwan mu enti me hu say afa no tuma sister lo say ne chama wuntumi ni mpanifo nyina join na ye nyina ye nsom na ye ntwa cake enti mo modern na mo make cake na ja so for mo mpa yengu cake ne so na ye mfe jantum na se kire din na ye hu ba bia ye di ani kire enti so microphone ye wo de a fa na yenko muntwa hu hia na ye nwa mpa yengu so ye wi a na ja Obia fa na de nhye ne botom na odi akire din afọ nti si akwan dem obetumi amanako pacho engata ne ne mompa ye onya metumfo ye da wase wo nyansa nim de ye wode a enne wasiesie eda soronken de ama wakoa mpa ye boy se cake ya ye twei emfa enije soronko emra obi biara abrabom nia cake ebeka na no agya mesre nam so na ye na koma so ade nyina ama no ye wia de animonyam ama wodi akase ampa ayawo Israel Nyankopon wona waye meda wase se watie me odoba Jesus Christ din muti amen enti for now no wanya wie enti no 9 for no way right enti sisi ya cake no na ye twai cake no na ye twa no mama microphone me na no de obeka bia na yente mama mic me na no na ye ntwa na yente de ekọ ne de ba ebetwa cake wo nyame agya nyame oba nyame soso konkon de mu amen you say ya wie you say hate ebetumi openi e dey na me huni e dey adia say honkom mo fa kamera ne nto so na onte ano na fi yehu se kwan matene Samje esi form Samje bakery wasi form Samje enya si form wasi form simple kra na ai Bismarck Samje wa ma ka badaye wa ma otwe ankoba ne ho mako enti DJ Hitman ma hu se empaibo bi wa ha ma me hwe empaibo no ma na afi yensi form boko kra na yehu de ekọ anti wo de oba na wa share na wa comment na yehu de ekọ ne de ba anti Hitman say we eya nwuma e de na koma so pa ba ko ni ye ba Mi pai
106.9. It said the Kakachra one DJ Hitman, Mr. Prince, Charles, Fabra Wapin, and the Tridian Poyankopon, Eddie Afiba Kwaka Fear Home. And the DLFM Fiana Manyasa Bukumakra, we're joining live on Facebook as well as YouTube. In fact, you made it Daswa. Oba Benya Biahe. In an Gusua Koswa, drinks and a dear Himono. Bema Obuata. Champion talent, Semaya may say, Be. Na me was special and nyumba kwa me anka so me body ama DJ Hitman na me dia sane out and nyumba kwa dem akoma so pa and Yesu aye was special wate aha de me bo gospel ba ku bia ma no Yesu aye was special and me hwe ne punk esi so a enya se bukuma kra in the punk in those days na anka we oboten to 20 na rough kra ya de mu si ne ya so Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadie ne so na DJ Omarion ole mo fa seba agua Jessica pa e de gokra dwumade a besomo Nanza mesos on DJ Hitman nyomba ko a me de eja wo kwan no eni Yesu Kristo People of Ghana, this is Daddy Lumba. You are listening to DJ Hitman. I love that guy. Is back to the subject. DJ Hitman, Seha, na yetio, pata, DLFM 106.9.
is Dale. Keep it locked right here on DLFM 106.9. We will be right back. Don't touch this dial. Keep it locked right here on DLFM 106.9. We will be right back. Give us P capsules. Give it to me, baby. Give us core capsules as well. And man, me nyina akoko yade. Sisi yade amamanya yem timotete womono. Yedro no manumbi amama de me ho. Give us core capsules. Mrs. Moye ding. Give us core capsules. I give it to you, baby. You give it to me. Oh yeah. Hey. Give us no. Amen ni jia bebusia